برخ سالمون برام لقام اکبر دا چوکمه برخ سالمون برام لیار کامالا بالیم برخ سالمون برام لقام اکبر دا چوکمه مون بران چون از درام
بله دم باش گری تماشاوان این هجا دم باش سلاو و ریز و حمیا هم تب بخیر هاتنه سرچوارا سرسرا هاتنه ایشه وانه براستی جی برنامه کی تایبت امی چی بکن هم برنامه مپار و بکن جمرا ببن آلیکار ام ایشه برنامه کی به هفرا چی بکن برنامه کی گله کی خوش چی بکن جبرگو میوان من میوان تایبتن از دخوازم ام ببن میوان مالی و اوان میوان خواه باش me aniye hatiye li ser weşanê em dibine mêvanê mala we lê hûn jî ji me re bibin alîkar bernama me parva bikin dengê me bişîne gelê me ez û rê hevalê xwe Rênaz Demhat em li ser malpera dengê rojê bername çê dikin armanca me çand û hunera Kurd xizmeta çand û hunerê ye ji ber wî qasî çi ji destê me tê em jî texsîr nakin hûn jî ji me re bibin alîkar her wiha îro hanê jî hevalê min Rênaz li ser ew jî rejiye ji me re be alîkar destê wî sax be em mêvanê xwe zêde nedin seknandin ez mêvanê xwe destpêkê mêvanê me hûn ji nêzvan naz dikin bi rastî jî ez jî bi malbatî jî naz dikim hûn gelekî jî naz dikin jê hez jî dikin hevala Feleknaz û Çah parlamentera me hevala Feleknaz û Çah serçavara hatî bixêr hatî serçavara hatî Serçavarê ber sahibî tu çawa başî Saxiyet xwazim em jî baş bin silav û rêzê min ji bo hemî temaşevanan û gudarvanan heye di destpêkê de jî ez dixwazim ji bo te jî ji bo Demhat jî Rênaz Demhat re jî spasdariya xwe pêşkêş kirin ku we îro me kire mêvanê mala xwe tu mêvan nînî tu xweyê malê berê serçavêm sersera hatî her wiha em mêvanê xwe dinê jî bîne ser weşanê hevalê zinar sozdar tu bixêr hatî serçavara hatî gelek spas nav xêrê dabî ez jî te û Feleknaz jî silav dikim silavên xwe hemû temaşvanên me re guhdarbanên me re ez ê dişînim daxwaziya me jî ew e ku îro em weşanekî xweş em îro bi hevra wextekî xweş derbas bikin cardim gelkî kêfxweşim îro bi Feleknazê re weşanekî da cî bigirim ez gelkî kêfxweş bûm spas dikim ji bo we jî ji bo kekî Rênaz jî serkeftin dixwazim ji we re berê ez jî bibêjim yanî bi rastî ez jî gelek heyecanî bûm heyecanekê mezin jî min gir ez gelekî kêfxweş ji ber ku sê dehep hevalê min ku niha demeke dirêjî ku em hevnaz jî dikin yek bernamekê em hevrevin dibe ku Rênaz niha li pişt kamerayê di rejî de jî me re be lê bi rastî jî ez gelek kêfxweşim ji ber ku keseyetê ku ket û emekî mezin ji bo çand û hunera Kurdî ku didin ne tenê dixada çandê de hin wek rêhevalê hev jî heyecanekê daha xweştir dide serkeftinê û demeke xweş ji me hemyan re dixwazim berê bi rastî jî îro hanê min destpêkê da jî wekî ku min bû bernamekî taybet e bernamekî têr û tijî ye ji ber ku mêvanê min wisa ye û bila ji me re bibin alîkar temaşevanê me bernama me parva bikin dengê me bigije gelê me dengê me bigije gelê me eger destûra te hebe hevala Feleknaz û Çah em destpêkê dewsa germegerim stranekî ji hevalê zinar bigirin piştî wî de em axaftinê xwe bila parîkî hinekî gerim bibe ne belê belê sevî serkerim dike berê xwe jara gotibûn jî ji xwe bira berê serserê min şerme bira şerme şerme jimere şima em piknaynin yekî tiyaxe şerme bira şerme şerme jimere şima em piknaynin yekî tiyaxe
Hezar salın Kürdistan aldın öyle Zina zor pire gel perişane Jibo arman cinko düşmündür yek Li em Kürdne yekin hev begane Jibo arman cinko düşmündür yek Li em Kürdne yekin hev begane Şerme biraz şerme cümere Şima empik naynen yekiti yakve Şerme cümere Şima empik naynen yekiti yakve Bandıkım ez boy yeli meylehen Rayseş yargıbın ucibünden Bandıkım ez boy yeli meylehen Desteş yargıbın ucibünden Türku ecel Fars Arap Kürdin reformist لدونا ويعطي من منابين شارك تركو أجم فرس أرب كرد ريفورميست لدونا ويعطي من منابين شارك شرمة برا شرمة جمرة شما أنفك ناينين يكيتي يا أخوان Şerme biraz şerme cümere Şima empik naynen yekiti Very spas ben gudrete sohbet her Evet. Gelek spas Vastiji şerme bira şerme ew strana hani qaliba dawiye ku te çekiriye qaliba dawiye ne Eri gegere beri du mehan pêş ta ez çûbûm bu nesîb ez çûbûm bajarê Wanê Başkale gundê Xatikê li wê derê me ew klîba kişan way nêzî du sê mehan me perve kir wisa ji bona yani min jî got wek hunermendekî wek Kurdekî me got dedît ew ka yekîtiyê dest pê kiriye me ji bona wê me got em jî bi vê stranê yani bangekî bidin gelê xwe ku bibêjin bi rastî jî gerê yekîtiya me gerek e ji ber wê stran yê Ozan birîndar e wî alîkarî mira kir em silavê xwe jî wê ra dişînin Ozan birîndar ra û ser yekîtiyê tabî Feleknaz daha dikane zêde biaxife ew min weke stranekî min got ez bibêjim şerme bira şerme wekî din jî Felek daha ser vê evkî dikane zêde siyasetmendarê me ye ji ber wê ev dikane zêde daha zêde ser vê evkî piştexile Belê hevala Feleknaz tiştê ku tu bibêjî heye li ser vî stranê ya em hene pirsê xwe Ya dizanî birastî jî ez pîroz dikim ez tam di demekî gelekî giring de strana xwe şerme amade kir dema derket jî me pir eciban çi ber ku gotinê wî jî taybet gorî roşa ku îro em tê de taybet bi gelê Kurd roşa ku îro êrişî li ser gelê Kurd tê meşandin guhê jî hemberî destkeftên gelê Kurd xwe zêrîş tên kirin û mixabin em wek gelê Kurd em ne yekîtiya xwe çê dikin û
یەکجاران جی ئەم دەبن سەبەبێک و ئەم ڕێدەدن دژمنێ گەلی کورد و ێریشی گەلی کورد و دەستکەفتین گەلی کورد بکە ji ber ku îro salvegera rahmetî Cegerxwînê jî tam di vê salvegera wî de jî ya ku dawî kiriye û strana te şerme ku dest bi bernamê me kir ez bawer dikim mesajekê ji vî gelê Kurdê jî di vê derê de jî ez dixwazim helbestvanê mezinê Kurd di derya bernama we de bi bîr bînin bi rastî jî gotina wî heger Kurd ne hûn nebin yek û nê biçin yek bi yek tam gorî rihê demê ku îro îtiyaca gelê Kurd pê hê û elbette zinar jî bi strana xwe ji me re mesajek da bi rastî jî şerme ku em nikaribin yekîtiya xwe çê bikin. Belê belê saeta te jî xweş be saeta we herdiya jî xweş be hevalê zinar hê em ê axaftinê xwe di nav da tabîkî hê stranê dina jî di rêzê de hene Serserîn her wiha temaşevanê xwe re dîsa dibare dibêjim hûn hemû bi xêr hatine ricayê me ji we belkî şevanê ji ber ku peyam gelekî tê belkî ez navê we yek nedim hûn bernama me parva bikin em gelekî kêfxweş dibin hevala felek nas hevala felek nas Felek jî dibe erê felek jî dibe nas jî em pêra bikin yanê felek nas çêtir dibe yani em temamiyayî bibêjin nîvî nekin derî me di nav çanda me Kurda da rastî jî mesela ji Remezan re bên remo em bibêjin hemû ewha nav Kurdkirin ew heye ew tiştê wisa hene ji ber ez destpêkê ez viya bibêjim demekî te destpêkê da te tiştekî got te got diheb hevalê xwe demek dirêj e em natine navberekî lê gelekî cara em bi hevra rêjî meşiyan hevala felek nas em bi hevra gelekî roja em bi hevra rê meşiyan rastî jî te gelek astengî jî dît di sala 2012 bû ne 2012 2012 bû ew qeşa bû bûz bû yani hemî millet digotin tedî digot belkî 40 sale ew İsviçre hewqasa sar nebiye 40 sale belkî hewqasar nebiye ji ber ku ez û mamoste Şemdîn em tedî qomînê me hebû em ê tev çandêr kilek ev dimeşiyan hevalê Şemdîn simbêlê wî hewqasa qeşa girtibû ne piştî wî meşî da jî û tuşçûkê xwe jî emelet bû rastî jî gelekî hevalê me ku seqet jî bûn hebû tu hinekî dikarî em behsa wî hinekî bikin hinekî behsa wî meşa xwe bikin payda em werne dîsa jî deman ha bi rastî te jî anî ziman 2012 meşa dirê ji Cenevre hetekî Strasbourgê bû erê li hemberî tecîta ser serokatî êrişî ku li îmralî ser berî gelê Kurd rêz caran tê meşandin weke gelê Kurd wek roşenbîr wek hunermendî gelê Kurd wek akademisyen em meşeke dirêj dest pê kir li wê demê bi rastî jî em dema dimeşiyan qeşa bûz yani roja destpêkê ji qeşa ji sermayê neynoka tiliya min jî bû rabû ji sermayê ne tenê min ê gelek hevalan jî wisa bûn û piştî wê giştî bi coşeke mezin bi hêviyeke mezin ji ber ku meşa mezin ya Strasbourgê li pêşiya me bû em 11 roj meşiyan rêber ku ez ne şaşbim tam li wê demê de dibin ew qas sermayê de 11 roj em ji Cenevre tekî Strasbourgê meşiyan li tevî hemîs bi qeşayê te niha basa mamoste Şemdîn jî kir bi rastî ew wênekî gelekî dîrokî bû û di gelek çapemeniya cîhanê de jî derbas bû û her kesê ew ê ne temaşe kirin tevî van astengiyan pirsgirêka jî berê xwe da Strasbourgê li hemberî tecrîtê li hemberî komploa navnetewî 15 Şubatê ji ber ku beriya 15 hate bîram niha beriya 15 Şubatê bû meşeke gelekî dîrokî bû pêştî wê meşe gelek car meşe din jî hatin darxistin lê meşek we herî dirêj meşek û herî bi coş meşek û tevî hemî sermayê qeşayê ku armanc û yekîtiya
شالکوانا خوابیدین استراسبورگی و همبری قوپلا نامنتوی دنیا خوابلن بکن او مشبو راسته پشتی وی گلک حوالی ساقت بوجه چی بوجه سرمایه ایمن چوکا من عملیات کرن حوالی دنه لیبلی تجاری ما اوی نکر یعنی جبکو هیویک لپیشامه بو آرمانجک لپیشامه بو و خباته که گلکی گرین بو پشتی وی گلک ساله دنه جی بردوام کرن افمش هیجی بردوام دکن لأز هیجی دبیجم خوازی دیسا دوی سرمایده او رحی حوالتی جار كدم هفرة جنيفرا تاكي ستراسبورغ ام بمشن لأو تانينا ام جا أوروبا حطنا كي كردستان ام بمشن جبيكو يكيتيت شي ببين الهمبري تجريتي جبي أزادية قال لي كرد شد ببرا ببين جرك ام ويخباتي بكن ومكر ام ظالم برشك تشتكي بتشوك بيجي مكر بي جبي أزادية بيجي جبروي كيجي أو مش قال لك بيروتي بو دمك قال لك جرين بو مها شباط دبو او قالك جرين بله ما شباط او جي برسبك بو ايروجي او برسب هيجي بردوام دكه هر سال ماشين دريج بردوام دكه لاز باور دكم كو ام هنا كده نجي خورت بكن هنا daha زيادتر خو تبلي بكن و تجريد جبيرا كرن و اف كونترول همبري قالي كرت دنا مشادن ام توايجج هولي بدن راكرن بتکوشین خواه و ببرخودان خواه و بیاکیتی خواه. بله گلک سپاس دکم هوالا فلکناس او مش دادی ای دستپیکی بول اوروپای ای دستپیکی بول جوی مشی حتی یا آنها او چقا مش چیویه از او هوالا عمله ام حرتم تیدا بونه از هوالا عمله یعنی ام بونه سنبولای مشی ام هر سال جی تیدا بونه جارنا از حنک دکم کاز گلکی جه هست کم سلاوی خواهی جیرات شاینم هوار عمله از بیم حتی که تو جیان بکی لی خودی جیانه که دریج بده از بیم حتی که تو جیان که از اوی راکوری نکارم بشکنم جبر که مشی ری مش از ای دیامینم پایمی دا او یکمینه هری ریبر از باور کم زیده 400 کیلومتر بو ببهوره تدی دوی مشی دا اوان آوه هانه مدگیر تا دستی خود خستا جیبا خود وقشا یعنی دنا 5 دقیقه اره راستی جیها یعنی تشته که عجیب صار بو یعنی تا چاپمنی اوروپای هنه گیاد گو هم شوان نکارم بمشن مد کس دوریه کسی ندیدی تا واحد تنی جاوی ما بکری بو تشته بحنک ببیجم ببورن روزه که امکا قومینی مهبو کیل کلکا کیه کی چاواد مشه مثلا قومینا تفشانده فدراسیونا ازدیای حوال علویان وانا اسلامی حرکت تف یعنی تف جنا تف قومینی وان جف جدایه روزه که ازو ما مستشم دیم صاد دمشه مدی یکی من پارا دف دا اکاوی الکشی لسر نمه اما پارا دف دا و کتا کلکا حوال شمدین ما ولی نیریم دینا و سری وکیلی و نجمه من جوی من آخویه ایلکشی لیتنه مگو اول تو کی گوش که دقیقه که از ساده که از الله بمشی مگو تو نو تبلی بوی اری همچی که بوجد مشی مگوش که تره داوی اری راستی جا ومش گلکی خوش بود ساعت تا خوش من هفرا 309 کیلومتر بوده بده بنها ملیردی يعني 309 کیلومتر از باور کم ده زیاده تر بو جبرکو 406 کیلومتر در خستن جبرکو ام کتنا فرانسای مدرش ما گوهارتن آویت نوا گوندا ریمه دانه گوهارتن اری گلک چند کس تبلی مشی بون وی ساله؟ یعنی بلکه دست زیاده تر بو لی حتی داوی ای مشان 106 کس ماشیان حتی داوی 105 110 کس ول باکم حتی که داوی یعنی او دسپیک حتی که داوی چونکی من اوی پرسی جبرکو مثلا هنه لی ام ببین روزه که ماده دیگیش نا باجاره کی لویدری جوی باجاره تبلی مدبون هنه که والا داد روزه که روز فران تبلی مدبون این مشامه هر تم 300 400 جارنا 300 250 300 وی شکل مشل لی ای دسپیک حتی داوی ام 106 کس
هيجي أو بينا بمرة دبكيفن رامتي جمال قواقجي رما بله خدي او أوجي بمرة بو تام چند روز بریا نها جاره کنی بیرانی نامی ده اوینی بی می چالکی لکی می زر لمبون جاره بله کنی در کت پیشامه او قومتان قومینا مبو اره خود از ببیر تینم خود برحمه خوشا که براستی جی yani ez bin fazla mıkan az ne kira. Yani ez bu sadık. Fikrim jiber ku min geleki jê hes dikir. Belê. Hevala felek em tiştê ewha bibêjim hevalê zinar şwe û çend roberê jî sê roberê jî mêvanê rênas hevalê me rênas demhat bû. Rastî jî gelek spas dikim ji bo wî em çiqal jî gazî kiriye negotiye na saeta wî xweş be. سپاس خوش Hevala feleknas em ewha bibêjin tu gelekî beşa da cî digirî ne tenê em bibêjin ne tenê parlamenterî yani em ne tenê milletvekilî cîgir hev serokê giştiyê HDP tu dû derê da jî hev serokî ne Ciğeri hep seruk. Yani cîgerê hep seruk me mitat sancan perviz dane. hev serokê giştî Ciğerin valika. Beli. erê piştî wî da berdevkê diplomasiya derva piştî wî da aktivîsta tevgera Cine azat. jinên azad berê Evet. gelek çiya da tu cî digirî saeta te xweş be yani eva karekî ne zor e mesela tu gelekî ciya da mesela tu çawa yani tu çawa vana hemî bi kar tînî ji bo te ne zehmet e Brastîjî tiştekî ku merê bibêje zametî di jiyanê de ku dibêjî zametî tenê ya kareke ya tiştekî heye ew tenê nîne ji ber ku me tevaya jiyana xwe divê rê de yanî tiştê ku bi salan em divê rê de bimeşin me ti carî ji xwe re weke barekî giran me nedîtiye ji ber ku em ji wî xizmeta vî gelî tiştê herî xweş tu xizmetê bikî tam divê demê de ihtiyacı daha zêdetir e elbette tu wek endamê tevgera jinên azad li vê derê di hemî xebatê de cî digirî belgê em vekîlê bajarê Êlihê Batmanê bin heman demê de jî xebatên civakî bajarî gundan xebatê heremê li Batmanê jî em karê xwe dimeşînin lê ji ber ku tu endamê ji ber ku tu endamê parlemanî yani partiyekê siyasî jî parlemanî jî ser wê jî xebat û îş û karê te zêdetir çê dibe te divê endamê komîsyonê niha em li wê derê endamê senavê delegasyona Tirkiye senavê HDP em endamê Konseya Avrupa ne her sêm hacarekî em li Strasbourgê te bahev û tevlî xebatê li Konseya Avrupa jî em dibin û gelek raporên giring jî derketin li Konseya Avrupa û gelekî aktiv jî ev kar tê meşandin ji alê din ve jî diqada wek partiyekê siyasî elbette em îş û karê xwe dîplomasî jî pîvîste em bikin ji ber wê têkiltiyê di navbera partiya me HDP û rêxistin partî sefîrên li Avrupa hemî rêxistinên giştî de jî em bê karûbarê xwe berdewam dikin ji ber wê ez karim bijim niha beriya vê bernamê ev ê hatim ji doza Sûrûcê hûn zanin qatliama ku hatbû kirin 33 heb ciwanên Kurd ciwanên şoreşger ê ku lêstikên zaroka bibin ji bo kobanê kesekî bi devê dewletê nav îşîtî de li Pîrsûsê xweta teqandin 33 kes hatin qetilkirin doza wan bû em niha dozê bûn ji ber ku xwe bigîrin bernamê pêwîst bû ez hinekî zûtir sihetekî zûtir ji bernamê derbikevim yani ez bibêjim serê sibetekî êvarê di nav îş û kar de lê ez hêjî dibêjim em çi qas dikin jî pir kêm e ji ber ku bi rastî jî gelekî kêm e ev xebata ku em ji vî gelê re dikin ji ber ku gelê me layiqî her tiştî ye ew bedel ew xwedî derketina li vê axê jiyana ku tê meşandin tevî hemî êrişên ser vî gelê jî
ku gelekî serkeftî divê xebata xwe dimeşînî divê kêm jî dikî ji ber wê gelek car em dibêjin roja me derbas bû me gelek kar kirin lê em hê karê herî berbiçav yekîtiya vî gelî bû me hê pêk neaniye yan jî aşîtiyekê ku di nav hemî rêxistin û yekîtiyekê di nav tevayê civakî de em rêxin pêş hê kêm maye yan ji wî fikriyata jiyana azad yan jinê em dibêjin hê me gelekî kêm kiriye ji ber ku şiddeta li hemberî jinê her roj jin têne qetlkirin her roj jin têne kuştin roj bi roj zêdetir dibe ew şiddet me hê kêm kiriye ji ber wê yekê bi demeke wisa de tevayê ev xebatê tenê nîne yani dîsa jî xebatê me li Ewropa berdewam dike xebatê me ji bo civaka êzdiya berdewam dike dîsa êrişê li ser Mexmûrê li ser Şengalê ji vê wê xwedî derketinekê mühim pîwîst bî kirin em wê karê jî di nav de dikin yani ez bibêjim hê gelekî kêmek ku em dikin ji ber wê jî pîwîst em bibêjin ihtiyaca me hê bi zêdetir xebat û kar heye ji ber wê kê ez pir bi evê yani ez bibêjim rast e barekî giran e lê barê herî giran ew e ku em derê girtîgeha venakin barê herî giran ew e ku her roj evnîgariya Kurdistanê tê şewitandin daristana Kurdistanê tê şewitandin dagirkirina li ser evnîgariya Kurdistanê zêde dibe ew bar daha girantir e ji ber wê yekê jî tiştê ku em dikin hê gelekî kêm e pîwîst em hê daha zêdetir bikin ne tenê em tevî gelê xwe giştî em hemû hev re Belê saeta te xweş be her wiha em hê gelekî bi hevra em ê hinekî pirsa jî pirs bikin hevalê zinar tê ku tu bipirsî hene keremke Niha ez dibim dedît mero yê me hemûyan 24 saat wextê me heye em karê xwe bimeşînin yê felekê bawer dikim vat ev tiştekî karêke ew dike 48 saat hebe jî bawer dikim têra evî kê nake ez dibînim ez feleknazê em dişopînin û bi gel ra kolanan daye her yani bi rastî jî ez dibim yani her bijî tenê wê dikanim bibêjim yani tenê evekî biçûk bibim te goya sal kolanan wan dere pir car dema em dixebitin kolana polis jî me re tê me taqîb dikin ji alekî ve dixwazin astengî derbixînin çardê tebaxê mîtînga me Batmanê hebû li Êlihê hevseroka me Pervîn Buldan tevlî bû înca nehiştin ku makînên me anonsê derkevin min jî mîkrofon da destê xwe apalo ji kire Paşiya Erebî û bi müzik em derketin mihalê me hin müzika xwe vekir hin me çalakiya xwe kir me anons kir polîs danet û me nikarin mîna me bimeşin ji ber ku em pir dimeşin em her roj dimeşin nikarîbûn ji alekê hat sa hele helpê ketî hew dikariye ber sekne destê xwe ha kir got bi Tirkî got qey nebese em westiyan em hew dikarin em dixwazin biçin malê me got di roje me ji mîtîngê re maye hindik me mira qenekê biqede yani ew bi xwe jî bi tempoyê me re xwe nagirin ew nikarin lê çawa min got dematên Kurdistanê bixebitî enerjiya te zêdetir dibe ji ber wê tasvîr dikim werin Kurdistanê û nê bibînin yani sekina wê hewa wê derê jiyana wê derê pir cide min gerê bipirsiyana bi rastî jî bîra me da min got ez bibêjim felek yani tu li Almanyê mezin bûyî dayîk bû Almanyê dayîk bûyî ne û niha tu li welatî yani tu pêşniyarê me ra çi ye em yani ew dikî me ra dibêjî em bibêjin yek Ewropayê dijîn em dikarin wê derê jiyana xwe berdewam bikin yani ez 30 salin Almanyê me ya 30 salî li Almanyê ez li Almanyê ji dayîk bûm li wê derê min dibistana xwe qedand di nav di çanda de hin ya Ewropî ya Alman hin jî ya Kurdî de ya îzdatê de min ez mezin bûm lê çavê min tüm li welat bû li vegera welat bû demaz hatim vê derê bi rastî jî tiştê min jiyan kir ez dibêjim yek sahetek jiyana li Kurdistanê
برانبری جیانا یک سال Avrupa. یک حتی که کردستان جیانا بداری برانبری یک سال جیانا Avrupa. Yani ez dibêjim çi dibe bibe jiyan li welatê mirovan daha xweştir e. Ez tasvîr dikim werin vê derê û nê hiç ciwantir bibin. Dengbêjî rêber wê daha xweştir bibe. Zinan helbest û stiran gotin wê daha ciwantir bibe. Ez karim tenê bibêjim me hemêza xwe her kesî re dikim. Dibên welatê me şîrîn e û welatê me ji welatê her kesî jî xweştir e. Ji ber wê kê jiyana li welatê me jî bi rastî jî ez dibim ez ne li evî li Avrupa ji dayîk bûme. Jiyana vê derê dema ez dibînim ez dibim qet sankî hiç rojekê ji li Avrupa min jiyan nekiriye. Ji ber ku ewa min hemî jiyana min vê derê ez xwe li vê derê dibînim. Yani tu qet roj hene tu dibê ya min bîra Almanya kiriye ya ji bîra evgî kiriye. Na. Dema ez diçim Almanya diçim cem Malbatê. Pir cara dibêjim dibêm wele jiyana wela daha xweştir e. Çiqasî zû mere bizivire ew qasî xweştir e. Bi rastî jî ez dibêjim ez niha dibêjim Xwedê yanî wê rojê neyne meriv nizane pêşa meriv çi derkeve û zanin em li welatekî ku dibên dagirkirineke gelekî mezin û êrişî mezin de ye doz li ser me hene 15 sal ciza jî ji min re xwastine. Dadgeha min tenê ji bo şeş heb axaftin. Şeş carî ku me axaftin kiriye 12 sal 12 sal û nîv dixwazin biborînin. û şêst heb dosya jî li meclisê li Ankara'ya. Yani emrê me hemiya. Ez bêbêjim emrê bi hezaran kes têra cizayê me tevayî nake. Lê ez dibêjim meriv li vî welatî be jî bi cizayê girtîgehê jî razî ye. Tenê meriv dernekeve. Lê bi rastî jî reşekê giran e. Yani ez niha difikirim rojekê sürgûnek derkeve pêşa meriv mecbûr be tu derkevî. Ew ê çawa be ez naxwazim bifikirim. Yani ez bêjim tu tenê di malê de yani jiyana vê derê pir daha cudatir e. Hawa vê derê cudatir e. Tu biçî gundê xwe tu bigerî daha cudatir e. Bi rastî jî jiyanekê cudatir e. Ne ku ez propaganda li ser jiyana vê derê bikim. Rastiya vê derê yani. Na bi rastî ez jî dixwazim tiştekî bibêjim ez jî wexta ku ez diçim gundê xwe diçim welat ez dikarim bibêjim min çû yani wisa merû dil fere dibe. Wekî din li Avrupayê li dinê devletên dinê ya jî tu biçî bajarê Tirkan wexta tu digerî û ve digerî kêmasî dîsan dilê te de heye. Yani tiştek kêmasîk heye. Hetanî ku merû neçen gundê xwe yani îsal ez hetanî Diyarbekirê çûm biborîne felek netim bate soz îcara ez hatim ez ê bêm ziyareta te soz. Ama demên ku mîtîng tune bin ez wê çaxê bêm ji ber ku ez jî nikarim bi were bimeşim yani ev lîstekî karê hevala feleknaz min pirî lîstekî min nivîsiye ji bo navê min gotiya çel û heyş saat jêra lazim rojê çel û heyş saat lazim e ku ev karî ku ev dike em stranek işte bibihîzin ew serê ve em piştî wî de em ê hinekî xêrhatina mêvan bikin hinekî navê temaşe baş e na felekê behsa welat kir ez stranekî ser welat bibêjim xwaziya te bîra me de felek ez vê bi xwedê mesaj dîsa şimdi vê me stran işte xwastiye te got were wala min gotiye tamam serserim min biriya tekir tüket biraz Yağımlanırsan elbesik şoyte min biriya tekir tüket biraz Yağımlanırsan elbesik şoyte Navete şirin kefyedine Esme bomcute heyven attım Navete şirin kefyedine
Esirme bomcite seviradım. Ez evin garkırım her duçanın te Jibir matın tetvan leştu çiyayte Ez evin garkırım her duçanın te Jibir matın tetvan leştu çiyayte Gelnek hoşe jiyan ve ser ahate Esirne bomcete heyvenatim Gelnek hoşe jiyan ve ser singate Esirne bomcete seviradım. Evveli zinar ez bavarım iştera telefon hat. Evvela felek denkti te. Dengi ne da şvara distri u dengi Eri. ne Eri. distri Eri. Ev jixwet şiye. ha mikrofona vi dirti mikrofona vi bebikin Jiba xwe girtiye. Te mikrofonê girtiye. Mikrofon. Na mikrofona xwe veke. Evvelê zinar mikrofona xwe veke. Mikrofona te aha evvelê zinar ew doxumatik telefonê hanê ku desta lê keve bi rastî jî gelekî zor e zehmet e carna destê merfa lê dikeve min ez dibînim carna telefon li ber goyê min e tenhêr va qutbiye yani goyê min lê ketiye rûyê min lê ketiye ew xewî çiye ya derva işte usa dibe dibe ez her wiha destûra te belqi sûrê nenêre ez hinekî bi xêrhatina mêvanê me ku me temaşe dikin hevala viyan inanç bi xêr hatî ser çavara hatî çîçek orcunûs ev jî xuşka min e çîçek tu nas dikî bele ser mêvanê wî jî tu bûyî mêvanê mala wan jî bele ser çava ser çavê min ser sera zinar jî hate zinar hildim ser weşanê hevalê zinar Biborînin destê te lê ketibû deng çûbû ji ber wî qasî dibe evan doxumatik telefonê anê da piskirêkî wisa çê dibin tişnabe biborînin zina te şvara digo mikrofona te girtiye em jî işaret kin em dibin day beke te şvara dibêjî xwe dibê tînî jî em jî qet em hiç ne tiştekî Ya vallahi wexta ke ez stranam dibim ez çavê xwe digirim ji berê min nedît biborînin na tişnabe destûra we be ez hinekî navê çend heba bibêjim ê hema wisa belkî tev neyn me ziman nikarim rastî jî çünkü gelek ye mamoste marûf ew jî silavê wî heye ji wera li vir me temaşe dike bi xêr hatina wî jî dibêjim Asmîn Demir bi xêr hatî Keko Sadık bi xêr hatî ser çavara viyan inanç min gotibû bi xêr hatî Şahîn Özgün bi xêr hatî Cesim Egemen bi xêr hatine ser çavara Cuma Efrîn bi xêr hatî Halil Topçu tu jî ser çavara hatî her wiha Avesta Cudî bi xêr hatî sa berçavên belkî hemiya nikarbim ne mümkün e Fars Fitar tu jî bi xêr hatî Ahmet Çelik bi xêr hatine ser çavara hatine
شانوگر شیرین اوج سلاوی هیا جبویده جبوی و هر دیاجی هیا سپاس دکم بخیر هاتنا ویجی دبیجم هوال شیرین جی لبره که ازدی والله ها ما مستا جمال خنزور اوجی لبره سلاوی و دیسا هیا جوارا سر چهوا سر سرارا سپاس دکم ایکو جارنا و هاد ناف دا برچاوی مرکل همه بخیراتن ببیجن لیکو وانی تناجی من ناوی وان ندا بیجل کسوری ننیرن چونکی راستیش یا نخوازم سا اوی گرمایی سار بکیم جبر کو ام هنه کی به میوان خوراشی علاقه ببن باشته به هوال زمار ساعتا تخوش به هوالا فلکناز لوره هوالا فلکناز کو دستورا و هبه از کلام دوریشی عبدیش بوی ببیجم دبه نه سر شما که پاشت ببین دوریشی عبدیش برکو لاوکی ازدی راستیجی از جی صاحب شوی سترانی جی هست کم از اوی سترانی دستوره و هیا نه دیاری گلی خوی شنگالی جی بکن به دستور اوی دیار همو تماشوانا و دیار شنگاری و دیار وه صافی دلالم وای دلال دلالم وای دلال دلالم وای دلال دلالم وای دلال وای دلال وزنمين 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 بلال ودوريشو دوريش دلي مسواد مدري ما لبابي مبياب دوريش دلي مرمري سواد مدري ما لبابي مبياب خود خراب كدسته مجاجره جغاري في جانا هاتن وعشونا ميوانا خالي نبوه مديكا چكا جنارا خبره نبكيري جمراتاني دگو للي خور بري قيت نزاني دوري شيد لي تدربان اوه قامي چابي مجسترا خالي نبوه والزمين 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 اللول ودنالو دلالي مواي دلال 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 مواي دلال والزمين 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 النار دوريشون دوريشو لا ورما باب مباني دوريشو برقو ورما باب مبار قرب مباني ازيج دوريش دلي فردان بلاوك سوار الفلسطاني وزيج دوريش دلي فراش جيب كيميا سوار سربراني گاوا کاله بابه مپیرا دایگا مکوته لیله پور پره خانیا سوار سرورانی ازب به پور شبانه ملاوی خلقیم شبو ناری بابا ببرا ببرا خواری شوله نانی وزنمینه والزمين والزمين النار دلاله
دلالم وای دلال 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 وای دلال والدمين 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 بلال ودبريشو دبريشو لا نباتني نتبشويني دبريشو برخو نباتني نتبشويني دبريشو برخو حضرائي مانا بربشتني قامي بابي مبيرا تايكا سرطنا شوي برشوشتني قابا جاوي مبجاوي دوري شعبي كليكا مراد كتي شنو مدني تمام صاب وحياة بيتني والدمين 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 منالو دلالو جلك سپاس در هبی دنگ دنیبه دنگی هونجي هر دنگی تساق بکی من پیام خوان من مالا اول دا مخوشاش کرد بلکه ملت جبروی مرو وقتا چاوی خو بگنه چیتره اره تزانی جاره که روشه که حوالا کیمه چه دعوت کی چه دعوت داری دعوتش خواه اقصاد به جوش دکن یعنی آها دکن یا یعنی جوش دکن دبه کنه که کلام اینای بیرای فتش سازی را بله خلی بده کنه به کلام هم نای بیرم خود امروزی من دستمی که دا پیام خان شاش کرد ملوی جی کی خوشاش کرد مجبر کو پیام خان من همه الصا پینه کی رو از درباز کن ببوره اره والله بله لیبورین خوازم دیسا جی راستی جی از هون قربون میوان من از یکی کیف خوش بوم حوالا فلگناس ام هف دو زودا جی ناز بکن به مالباتی جی ام هف ناز بکن هاتناوی جی از یکی کیف خوش بوم راستی جی حوالا زنار جی تو جی جبوی من شرفه کیه ما برنامه کی تایبت شکر ما برنامه کی تایبت شکر و از لحاظ پیام داشتی دینم گل راستی جی گلک جو هست که اواجی تشتکی مهمه هر کس کو معرف خود دل گل دا قبول کردن اوجی تشتکی گلکی خوشه حوالا فلکناس خود دل گل داشتی دا قبول کردن همه چیا داشتی براستی جی او دیمانه کیویه او دیمانه کیوی صورته کی فوتوگرافه کو خو اوها دای پیشیا کچی که دای پیشیا کچی که یعنی خارزه پلیسا آون گازن چنه از باور میدی گاز مازا تو ساهیم بوی مینان حروی دی بو گازا اولا فلک demek ki gaz da avitin kesi kusa demek ki gaz da avitin pırzede da avitin gaz evi ji pırsa şavat bu ince gelek hevale me ku evi van hebu sinusita van hebu ince dema gaz da avitin dedi jare ki demek ki kusa şoka klide keve rahat bun ince gelek jaran بچالاکی دژمت گو علی سری مدیشه مبریه گازی کریه اینجا بعد دمه داویج بکو پر زده آویتن قدخه کی جکرن ایدی پر زده اوی ناویجن نخوازن گازی باویجن لی آوی داویجن لی آوی گازا وانجی گازه که زهیریه یعنی درمان کریه جبر کو او درمانه زراره که مزن ده تندرستیا مروانجی هم تندرستیا مرو زراره ده لجال eden ve çıkaz dibi abi davizin te o basit xortur dibi çıkaz dibi gazı bindiki o tekuşinat he daha mester dibi jber ve edi o gazı o av tımana binemay yani lemberi be berxudani evi binine nana var
از باور موان کو بیرا بچین شون بین کا گازی و اون چما گازی فنا بزن yani. Evet. Ama براستیجی yani مرو وقتا که کاری yani وقتا که فلکی دشوپینه yani tüm kolani batmane da u beger ra yani her merusa yani ez buza tahmin dikim ki rojeki vala min باور dikim ne diye her roj tiştek heye ne felek yani buza jiyanek buza teru tuji ve Ez bibêjim jiyaneke taybet tune, jiyaneke xizmeta gelde. Her roj bername, ji ber ku em di welatekî de dijîn ku rewşeke awarte heye pêşa me. Ji ber wê di bername xwe pêşa rojê tu nikarî bibînî. Ew roja ku tu dibêjî ez ê sibê henekî îstiraheta xwe bikim. Tu ji xwe re difikirî, tu dibêjî sibê ez li malim. Li pênc ji sibê mesaj tên dibe polîs avîte ser mala filan kes bin çavkirin dest pê kir. Filan kes hatê girtin. Yani ji ber wê çi qas dibêjî ez li malê rû ne zanî ve krîzek li pêşa te derkeve. Ji ber wê êdî em fêr bûne em nabêjin ihtiyaca me îstirahetkirinê heye. Ji ber wê yani dem nîne hemî demê ku heye jî xizmetê de yan di rê de derbas dibe. Ji ber ku carna tu ji di bajara diçî bajarekî yan jî tu ji ciyekê diçî ciyekî dinêjî. Yan serê sibê tu ji Amedê yan ji Batmanê biçî Ankara'ya dîsa tu vegerî. Yan ciyekê ne mesela sibê em ê biçin mala ku rahmetî em bibêjin Cegerxwîn em ê sibê biçin mala ku Lêbiyê em ê biçin wek rêxistina Batmanê giştî rêxistinê xwe em ê biçin wê derê bîranîna wî bikin û li sihetiyekê şûn ve em ê vegerin hembe li navenda çanda baharê û hedefê bi hev re ji bo bîranîna Cegerxwîn em ê civînekê darbixin wek panelekê em ê çê bikin. Bi şev ez ê derbas İstanbulê bin. Yani rojevene ev ve piştre civînên giştîne, xebatê, meclise heftiya were mijareke gelekî giringel meclisa Türkiye tezkere de dikeve. Tezkere jî ji bo Sûriye. Heta ki niha ji bo Lîbyayê, ji bo Iraqê tezkere derdixistin. Niha tezkera şer ji bo Sûrî derdixîne. Em dizanin tezkera Sûrî jî taybet ji bo Rojava dixwaze derdixîne. Ji bo ku îşgalkirineke dinê li ser Rojava bixe fermiyetê. û partê muhalefet jî wê erêkirina vê tezkerê bikin. Êkul hemberî vê ki derdikeve dîsa wek hedef em ê derbikevin. Ji ber wê jî hemî xebatê me wê heftê pêşiya me li wê derê wisa derbas bibin. Yani xebat jiyanê xweştir dike. Tu çi qas bixebitî tu ew qas ciwantir bibî. Pirca ji min re dibêjin tu vê qet pîr nabî. Ez jî dibêjim di nav kesî ber xwe bide tepişînê bike qet pîr nabe. Ji ber wê êku bixwaze ciwan bimîne tepişînê bike. Berxwedan jiyane te ciwan bimînî. Saeta te xweş be. her bijî. Hevala Feleknaz em dîsa jî axaftinê xwe berdewam bikin. Hevalê zinar ku me awha kir tu bizan wî deng hatiye birînê. Yani caranî saladê tekme hebe. Ez nika felekî mira gotûbû hevalem stranek xwastiye. Ez wê daxwaziya wan hevalan bînim cî. Bawer na fotoğraf kişen diye bez temaşa dikim stranê bira bidêjin. Serserê min. Ez niha wê strana daxwaziya wan bînim cî. Kerem. Evina dilim bu bela serim tümesteni kıstım pişa dilim Evina dilim bu bela serim
Tümezkeni kıstım köşe adilin İdi ve sezini karım giderdi tezedin alım Bu agri evina tez her türlü yanım İdi ve sezini karım giderdi tezedin alım Bu agri evina tez her türlü yanım Bu agri evina tez her türlü yanım Devere hevani, devere cani Ketime baksite çıkıp tünaye Devere hevani, devere cani Ketime baksite çıkıp tünaye Ezute bigin hevruni dübe her şey Hecusi ya ben bilab be dünyate Ezute bigin hevruni dübe her şey Hecusi ya ben bilab be dünyate Her bestu azad ben emdim feşu şadım Şarujin dedüne mirade kuşadın Serbestu azadın hem dil خوش شدن Şarujin dedüne mirade kuşadın Şarujin dedüne mirade kuşadın Devere hevani devere cani Ketime baktite çıkıp tünaye Devere hevani devere cani Ketime baktite çıkıp tünaye Devere hevani devere cani Ketime zikrate çıkıp tünaye gelek spas hatta te xoş be Spas xoş, spas xoş. hatta te xoş be Na ezu keki reber em biryarê digirin em jî mîna felekê em diçin welat. بخیر برن سر شوازی و پیشوازی های Evala felek eğer ez bizandım ana girdim çena bez ana irotem çüme konsolosi dibe hatına te vra qedexe bu efsane Ya ez dixwazim tiştekî bînim ziman na min îro xeber girt hevalê me hecî koma azad ta dedî bi salan bi tembûra xwe koma Kirîvê min e. Kirîvê te erê îro hatiye bincav kirin îro min wisa xeber girt erê wala ez gelkî xemgîn bûm راستی قد من نبیست نشوفان دیرو دادگاه بروژی Du êvarê saat 11 şevê da min bi her telefon kir yani tiştekî wisa tune bû lê îro mixabin min xeber girt hatiye binçavkirin ez hêvîdarim ew demekî Kurda dîsanê ew bike ya yani gelkî bi rastî jî gelkî ez ew bûm yani berketim ji tiştekî yani hecî felek baş nastikî ki rivayetê خینا müzisyen tiştekini ne ki yani vakî bi tembûra xwe mera me hemû hunermendan ra bi rastî jî bi mera bi tembûra xwe ser dikî ciyê xwe girtiye vakî din fekirî tiştekî wisa ew tune bû yani gelkî xemgîn bûm ya min dixwast ez vîna bînim
zaman rastî jî yani ez malbatê ra Saeta te xweş be em jî ra derbasî bibêjin. Ez ji bim derbasbî be lê rê bereştera bibêjim na em soz bidin te ku twerî te neyê girtin em wî sozî nikarin te ku tu welatê me dizanî Erê. û diktatörî vî welatê jî tu dizanî ew çi biryarî didin ez nizanim ku ser navê şexsê min û gelê Kurdistanê bê serçava lê ew çi dikin ez nizanim lê cana çê dibe em êvarê bi hevra rodinê nan jê dixwin bi şev tê ne girtin jî yanî me ev jî dikiye ji ber wê yanî pêş te tu nizanî tê çawa nêzik bibî Wala tê ez şansê xwe na şansê wî tune lê dîsanê ez bêm ew nikare Zindiyê min ebla hevalê zinar were piştî de hemê wê were. na bi rastî jî yani bi rastî jî ez îsal du caran çûm welat yani ez jî dixwazim yani ez tiştekî bînim ziman tu bawer dikî 33 salên min Almanyê derbas bû ez 16 salî bûm li welat hatim Almanya hîna jî xemnên şevan da ya ez dibêm ku dedî integrasyon Almanyê dibên ya demakî ez min vir mekteb jî xwand min vir zanîngeh jî xwand lê ez hîna jî xemnên şevan da ez gundê xwe me ya yani tiştekî eceyb e yani ez car hey dibêm ya tiştekî anormal e yani hetanî 16 salî piçûktiya min gund derbas bû lê ew 33 salê jî duqatê wî jî ez li Almanyê min jiyan kir ama hîna xewnên şevan da ez dibînim ez gundim ya jî yani Qereqoçanê me ya jî mekteb dibistanê me yani tiştekî demakî ez hîna li vê dera Almanyê adapte nebûme ez ê ji bona wê min jî biryar girtiye ez ê vegerim welat tu bi xêr berî serçavan cera binê xewndî te ez li welat min lazû dizî dikir. aha bismillah bawer lazû te hene Lazû te ye xwedê me lazû tanî hatû me ca anî ve ew tedî sontaşekî an ha carna televizyonê da dertê avekî neva mala Cahit İbrahim'in mala wî de ye bêt keve ca sontaş bû mezar merçû lazû tanî dihat me ser wî çêkî cem wê rojê min xewndî te yanî min lazû dîsa dizî kir dîsa tu xewna şeva de enca dizî kirin na hevalê zinar kerem em keremdar bê zanî em tiştekî dibêjin hevala feleknaz rastî jî ez em hevdû bi malbatê naz dikin baş naz dikin jî û gelekî me bi hevra rêjî me şiyaye em bi hevra nava xebata da me cî girtiye ez tiştekî daxwazekî belkî cara yekemîn qet tiştekî çêne diye malbat tev hunermendin malbat gelek hunermendin ne erê wale birayê wî xwîçkên wî em anha والله malbar hunermend de hevala feleknaz yani tu tenê her roxer feleknaz tînetê siyaset ha siyaset em jî îrohanî em li ser çandê daxivin em tiştekî cuda digirte cem dixwazim ku tu ji me re stranekî bêjî yo felek jî hunermend e hunermend bû niha mamostê folklorê bû ez zanim û koma wan wexta ku Mihrican û tevlê bûn ne felek erê gelek car yani koma cudî na koma laliş bû koma laliş yani komekî wisa aliyê folklorê de bi rastî jî yani mezin bû û serkeftî bû yani ana bibêje ez stran nizanim ne mümkün e ger ez stranekî îro ji me ra bibêje wala nizanim stran bibêjim Xwedê malekî de jî em tişne rica dikin ya tu dizanî bi rastî demekî ew not û pênc bû dema me mala êzdiya ava kir me hingê xebatê çandê min neşan me folklor koma folklorê me vekir wê demên koma laliş me ava kir pêncî hep talebê me hebû li wê derê folklor hebû şano hebû موزیک هبو موزیک جابو براستی جی گلکی ام خباته که او مدمشان یعنی کوما ما باش دخبتی یعنی جبه کو ام کاریبن وک کنجی خوی فولکلوری جبه کو ام تبلی میری جانا دبون و خباته دنه دبون مدگو ام ابی چه بکن
em ihtiyaca xop kesekî neynin em kincê çandê netewî Kurdî em bidin çêkirin wê demê mamoste Lala Mustafa Lala zanin لا لا اري اري ez vê derê jî spas min ku mamosteyê folklorê bû me koma xwe me derdixiste daveta em diçûn kincê xwe me xwe dikirin em roje diçûn heftê dawê di dewet sê dewet me govend girt me desmalek datanî me digo alîkarî ji vê koma lalîş millet Erê, kî erê. alîkarî dikir me govendê xwe digirtin alîkariya me dikirin ew pere me komî hevkir me kincî koma lalîş me da çêkirin me teknîkê xwe pêstadin bi rastî jî tiştekî pir xweş bû lê destpêkê me xebatê xwe dikir lê ji ber ku em ketin nav çandê ew ê di nav sêfetê de êdî me ji birî govendê min müzik jî ji bîrkir rasta xwişka min hertû xwişkê min jî û birê min rêzan jî stranê xwe dibêjin lê bawer bike heyecanê min girt lê ez nizanîm stran bibêjim lê ez tiştekî nejware bibêjim نا نا نرا هما آها مالك ورتاسي بجي استرانة كي ببيجي Na. Helbesta birêz Öcalan ser şengalê amade kirim û xwezê li çiyayê şengalê bûma. Belkî ji vê xatirê we ez qas beşekê tenê ji wê bixwînim lê stran ez li gorîn dixwazim stran bira dengbêjî ji te re berêber. Bira stran jî ji te re be zinan û strana gula baxçê min ez vê dixwazim. Evet, Amadekariya serseri. xwe bike. Tamam, serseri. Lê ez lêborînê dixwazim ji ber ku min zû ve nexwandiye êdî çawa tê xwandin ez nizanim. كرم Ji destpêkê ve lêborîn dixwazim. Xwezê li çiyayê şengalê li ba dewleşê Ebdî bûma. Li ser pişta hespê boz li deşta Musîlê bûma. Dema dewleş birîndar dibû biketma bin çengê wî û ber bi çiyayê Kurdistanê ve berjor çûma. Min jê re bigota binêre vaye bi hezaran adûlê û dozde hawarî hene. Min jê re bigotina li van çiyayê ku xwedevendan lê textê xwe danîne rehet û aram razê. Min jê re bigotina mirin ji kutê û çawa tê birabê êdî xema nexo. Ya ku hatiye erêkirin Kurdbûn û jiyana azadê. Ev helbest gotin ya birêz Öcalanê di 2011 ji bo gelê me şengalê çêkirbûn dixwast ez vê parve bikim. Helbest bira ji wara bin gotin stran ji wara bin bira helbest ji min re bin. بهر بجي بيجي- ساعات بيجي. بتاخد ساعات بتاخد Ve deri tu yani vakti tetin ne yani be hüneri ra ne ki bisa gerçi Batmanê Bahar Kültür Merkezi hebu ve deri ne? Ne zina zaniyem çi dikin şwa her em li kolana ne em govendê digirin. Folklora ne ber dawam dike govendê me êrişî me dikin cem govend digirin yani ji ber wê di xebatê çandî pirsgirêke demnîne lê elbette di hin helbest xwandin û ew xebatê ew henekî berdewam e. Çimkî di navberê de tu biçî ku derê jî tu dikarî vê xebata xwe bikî. Lê di qada çandê de hinekî zametî heye. بله حواله زنار جبر به تلفن آخه تولید به از باورم تلفنی بلا عیار بکی از دیساش بین مسر وشانه حواله زنار آها. تلفن شده هات اره از زنار درخم دیساجی بلا وره جبر کو هر حالت جیرا اف سیستم آویا چوانه کو تلفونه کی جمرفاره هات ام ببین آنا تلفونه کی جمره وره دنگی من تیوه لی دنگی و نایمن Bel. ایجا اواجی کو تلفن کات صار به ایمن گرچه او کامنی ساتنه پسکری کامنی ساتنه جبر کو سر لپتوپی وی کاری بکن Mejî wisa kir ji ber ku bername ne dawî wê rojê tevlî bibûm inca bi telefonî ji ber ku dirê debûm ez jî bi telefonê ketmê rêver û inca hema mesaj da hatin telefon da hat pirsgirêk derket ji ber wê ez jî bi kompîterê ketmê bi gobra Biborînin problema min jî ev e. Problema min telefon ji min ratin û ez evkê da dikevim. Lê carekî din ez jî mînate du telefona dida ez ê bikev min çêtir e bawer dikim. نه نه لپتوپ یا لپتوپ کی یا آیپد کی تشتکی سا وان bu da çetirdi be yani aban Erê wale. her
لنا سادي ساد هناك جبلا خطتي انها تتماشى دكين دبي بسك ام جرى بنفسي انها جمرج مساج بروتين اري مخصوص يبو صادقين جبيكو تبك يعني اري هذا تدخوازن سترانش تدخوازن بله کرم کرد سترانا گولا باغچی من تخواست بونه فلک اري والله جبين انجا او داخوازا هوالا فلکه اري والله داخوازن گولا باغچی من هجاره برینا دلم قداره گولا باغچی من هجاره برینا دلم قداره دکم غازی دکم هواره قولاتي من كردستان دكم غازي دكم هواره قولاتي من كردستان قولاتي من كردستان Baharımın kırmızısı ne gülmeye ne gülistan Baharımın kırmızısı ne gülmeye ne gülistan Şarhavir durmuye gülistan Kavenatı men Gülistan Şarhavir durmuye Gülistan Kavenatı men Gülistan Kavenatı men Gülistan Evçi hüşmet haseri Katil kirin mamu berime Evçi hüşmet haseri Katil kirin mamu berime Ka erdime ka varime Kavenatı men Gülistan Ka erdime ka varime Kavenatı men Gülistan Kavenatı men Gülistan Kavenatı men Gülistan وای تو هر بجی دنگو Gelek spas. Ez hevidarım roje ev rojin ku be ev rojin ku em bibêjin ev wala welatê me Kurdistan welatekî azad. Ez hevidarım ev demin ev demana jî bên û em ne bi stranên xwe wisa gaziya ev ka welat bikin. Bi xebatên
هوالین کو مینا فلکی بخر نتنی هوالین وی ام بگیجن وان روزین خود از هیویدارم او دمانا دمکی نزدا او بین İnşallah. او روز وی به سایا او کدا کو حوالین می نهاد جبران ده حمی او ده لهمبری داگر کری تکوشینه که دیرو کیم بر خدانی دکن به سایا وان او روزه آزاد ویورن نیزه آزادیه گلی من نیزه تانی هنکی ام خو بجدینه ام خو تبلی بکن و ده می زودتر گجنه بی آزادیه Bəli, ez geleki spas dikin rastî jî Rûsayê lê tiştekî ez dibêjim nihat edî illahî me gava dinê behsa gaza û behsa van tişta kir illahî merhet bernadim binê ev programa hanê bername anha ku me çê kir li serê astengî anîne hatine astengî anîne hatine kat bê ya erîşim ji milletê de naxuyê ana ez dêbinêrim mesela astengî anîne serê ew yekê gundiyê me hebû Xwedê rehma xwe li miriyê weke lêke îcat erdê cînarê gundiyê me sînorê erdê wî sînorê dabû îca evê gundê dinê zeviya xwe çinî bûn bi şaşîtî zeviya wî jî nîvê wî çinî bû îca gotin falan kes zeviya te çinîne ê got ew biçinin got ew çinîne qez nikan xwerom ki na evana ha astengî bîne serê tu bê xem nikarin bername çêkî hûn çi qasa astengî bîne serê em dîsa jî bername xwe çê dikin tiştê wisa tavîz tune ye yek jê ji ricayê min anha hevalê ku me tev temaşe dikin dibe ya onlara înat ji bo wan jî her yekî di tangafa xwe de carekî parva jî bikin baş dibe piştî bernamê de hûn dikarin dîsa reş bikin yani sîl bikin parva bikin bibin alîkar bila eva jî bersiv be ji bo wan Nana rastî nekin piştira jî bira bimîne bira weke keva Ere yani em dibin yani eğer tiştekî zerara wî ji were heye parva nekin ama zerara wî tune ye parva bikin ji me re bibin alîkar herû hûn hevala feleknaz û hevalê zinar hûn nabînin yani îro hanê ez ji bo wî dibêjim ricayê me ew e hûn jî parva bikin bila eva jî bersivekî ji bo wan be hevala feleknaz ez tiştek ji te re bêjim dîsa jî pirsekî ji te bikin ew di van rojê dawiyê da ji boyê meçemê tedî kültür merkeziyê ji bo wî ewkekî çê dikirin sal pîrozbahiye Firozbaya siyemin kilo bawer Ewil mesela hewl didin herin ji walîliğê tiştê wisa hewl didin ê roja wextê ku roja wî tê çima qedexetkin tu dikarî wisa hema bi kurtasî ve jî li ser vî tiştê bînî zima Ya rêber ku dema em bixwazin basa navenda çanda Mezopotamya bikin gerek em derê jî bas bikin ku sîstema dewletê li hemberî çanda Kurdî li hemberî hebûna ziman û hemû jiyana kurdewarî di nav siyaseteke di çawa ye siyaseteke asîmîlekirinê ku îro li tevayî li ser çand û kultura me dixwazin bimeşînin yek ji wê beşiyê temaşe bike stranê helbestê me bi Kurdî hemî vegeranin stranê me vedigerîne bi Tirkî govendên ku Kurdî ne bi navê Tirkî dixwazin pêk bînin yan helbestê me hemî jiyana me dixwazin ji xwe re bidin malkirin û li ser xwe hebûna xwe nîşan bidin ji ber ku bi rastî jî çanda Kurdî çandekê gelekî dewlemend e yani ji dengbêjî bigire ji dîroka wê ji xwezeya wê ji welatê wê ji hemû hebûna ku bi Kurdistanê vegirîdayî ji nîgariya wê re pêve êniha dewlet jî dizane di şer de nikarî bû bi ser bikeve di qada siyasetê de nikarî bû bi ser bikeve di qada êrişê li ser civakê de nikarî bû tune bike bigirtin binçavkirinê nikarî bû gelê Kurd tune bike 5000 bin hatin şewtandin nikarî bû gelê Kurd tune bikin gelê Kurd çi qas çû daha zêdetir li çanda xwe li nasnama xwe li hebûna xwe li dîroka xwe xwedî derket îro jî ji ber ku qet nikarin bi awakî gelê Kurd tune bikin li ser çandê dixwazin berê xwe bidinê û îro navenda çanda Mezopotamya
سی سالی خواه کو پیروز دکه به شاهیه که وی پیروزباهی به هات نکرن شخوار خطری دیتن براستی جی ev biryareke siyasiye jber ku ev biryara siyasi jî em zanin ne tenê ji valîlixê yan ji qaymakamê İstanbulê derketiye em zanin ji navenda hikûmetê xwe jî derketiye ji ber ku ew dizanin hatanekî niha bi gelê Kurd nikarîbûn tune bikin îro dixwazin bi asîmîlekirinê bi parçekirinê bi belavkirina çandê de li ser gelê Kurd bixwazin êrîş bikin ji ber wê yekê navenda çanda Mezopotamya di dîroka gelê Kurd e di dîroka berxwedana gelê Kurd e jî rol û mîsyoneke xwe gelekî mezin digire ku dema te temaşe bikî di 30 sal tekuşîna gelê Kurd e bi steran zanin yani hin dengbêjî em wisa binakin dengbêjî dema ku pirtûk tune bû jiyana ku hebû bi dengbêjî ew dîrok ji xwe re didan avakirin didan Yani bi qefesa singê xwe de parastin anîn hat. Evet, dixwe de parastin. Bê ku pirtûk hatin nivîsandin, bê ku qeset derxistin, derfetekî wisa tune bû. Li îrem dibînin ku derfetekî wisa xweşê mîna zina ku çawa hat vê derê qesetê xwe derdixe, sidê xwe derdixe, klîpê xwe derdixe. Berê evekî wisa nebû, imkanekî wisa tune bû. Lê di teqûşîna gelê Kurdê navenda çanda Mezopotamya rol û mîsyonekî xwe gelekî giring hebû. Ji ber ku gorê rihê demê bi stran bi helbestên xwe teqûşîna vî gelê hemrêza xwe vedikir ji re û îro em dibînin carekê dinê dixwazin li ser çandê vê qirkirina çandê dixwazin pêş bixînin ji ber wê yekê ne qedexekirina konsera navenda çanda Mezopotamya ne qedexekirina sidên hunermendên me ne qedexekirina pirtûkên me ne bi awakî bi hemî êrişê ku tê girtin ku îro hecî jî hatibe girtin û her roj roj dehara girtîgehê Tirkî binêre bi dehan hunermendê me niha di girtîgehê de ne ji ve ku stiran bi Kurdî gotine. Ji ber wê yekê çi kirin nikarîbûn gelê Kurd îro dîsa dixwazin bikin lê bira baş bizanîbûn. Gelê Kurd xwedî dewlemendiyekî gelekî mezin ji çand û kulturê tê. Ji ber wê yekê çawa ji radyoya Êrîvanê bigire hatanekî îro li vê derê û bi stiranê dengbêjî ev dîrok hate parastin û taybet bi rihê dengbêjî çawa em bibêjin berxwedanê Kurdistanê dîroka Kurdistanê pêş ket anî li pêşiya çavê me îro ev hunermendên me stiranbêjên me zindî li pêşiya çavê me vê hunerê diparêzin û pêş dixînin. Ji ber wê yekê ne demdema deriyê ku ev huner bi awakî veşartî tê meşandin. Ez barkim tê bîra ji ber ku me jiya nekiriye lê me pir bihîstiye. Ji ber ku stiranên Kurdî qedexe bûn gelek caran di malbatan de hûn tev jî dizanin û me pir jî bihîstiye. Malbat hemî rû diniştin qesetekî biçûk vedikirin stiranê Kurdî gudarî dikirin ew qesetê xwe dîsa vedişartin ji bê ku kes pê nehise jî Ez tiştekî alha bibêjim ez zaro bû bîra min tê ez û becetê birayê min hewşekî me dewarê me hebû rastî jî me hebû asê naftengekî hewşê kola me wan qasetê xwe tê da veşart bi qasetê bavê min ew tê bîra min kerem ke tewsa got ew hate bîra yani bi rastî em ji çandeke wisa tên yani xwedî parastineke wisa ku hatiye ew xwedî parastineke vî awe jî bû sedemê ku zengînbûna çanda me xwedî derketina li stiranên me li dengbêjî tu temaşe bike îro dengbêjî di Kurdistanê de demên dawî henekî paş ve ketibû lê em çixaz diçe demên pêş de li Kurdistanê rihê dengbêjî dîsa pêş dikeve gelek cîwanên me zarokên nû nefşên nû em karin bibêjin ku bi dengbêjî îro stiran dibêjin temaşe bike gelek car em di sosyal medyada de temaşe dikin zarokên vekî emlê wan 8 salî ve 10 salî ve wisa dengbêjî xweş dibêjin dibêjî demek ew rihê çanda Kurdî tune nake ji ber wê ne ew qedexekirina konserê ne êrişê ser çanda me dikare me ji vê dewlemendiya dîroka me xut bike ji ber ku ê ku êriş kar êrişî me dikin ji ber ku ji me dihefsidin ji çanda me dihefsidin ji dengbêjiya me dihefsidin
ji stranbêjên me dihefsidin. Ji gelê ku xwedî derketina parastina evnîgariya xwe dike dihefsidin. Ji ber wê kê wisa dikin. Tu temaşe bike gava dinê strana Dewleşî Evdî got newsa. بله Strana Dewleşî Evdî he? مقصری دا شاش کرد Ez basarê şaşîtî nekim ez derbas dikim. Ew çend sal beriya niha rewşeke ku qewmî ew straneke قاسي كويس زانم 205 سال تشتي بسايا yani tenê wê nîmûne ji ber ku temaşevanê me ku dervanê me dikarîbin vê bibînin niha straneke ku îro ji nefşê nû tê xwendin dem basa dîrokekê di 105 sal beriya nihatî kirin. Yani ji ber wê yekê em xwedî ew qas dîrokeke tuje dewlemend û kurin ku dewleta îro dixwaze me qedexe bike ji çanda me jî dihefside. Lê bira baş bizanîbin çawa me xwe asîmîle nekir, çawa me zimanê xwe û axa xwe û nasnama xwe me neqedand nikarîbin bitûne bikin, wê pişandî jî nikarîbin bikin. Do hunermendekî yevalê me telefon kir got niha dozek me vekiribûn beriya niha her hede dîsa gazê min dikin gotiye ku tu neyê em ê te bi zorê bibin. Yani divê demê pêş de dibe ku bi êrişên xwe dev siyasetê ji ber dem berê xwe bidin şandê hunermenda jî ev tişta jî heye. Lê bira herkes baş bizanîbin. Selhedîn Demirtaş di girtîgehê de di nav 5 sala de çend pirtûk nivîsandin. Gelek hevalê me ku di girtîgehê de nav 4 dîwara derehîn hatine girtin. Çend hepirtûk helbest stran nivîsandine. Tu temaşe bike niha navendekê ku herî zêde pirtûk û stran û helbest têne nivîsandin yek jî girtîgehê. Ji ber ku li wê derê di nav 4 dîwaran de jî çi qas bêne fedsandin jî ew ruhekî tekuşîn û berxwedanê derdikeve li wê derê jî ew hest ew ruhê berxwedanî derdikeve pêş. Ji ber wê çi jî bikin ne bi konserê ne bi qedexekirinê ne navenda çanda Mezopotamyayê tê girtin ne dikarin tune bikin ji ber ku navenda çanda Mezopotamya havisa me jî vê tekuşînê yek ji wê havisa berxwedana ku bi stranê xwe bi hunermendên xwe bi wî dengî em mezin kirin. Ji ber wê yekê çi dikin bira bikin çawa em bibêjin koma berxwedan. Helbestên koma berxwedan di salê notî de salê 2000 de hêjî çawa ber bihêmene mesela strana Şemdîn lê Amedê. Yani hêjî çi qas ruhê wî wisa tam gorê wê berxwedanê gorê wê tekuşînê îro ev navenda çanda Mezopotamya yek ji vê terçiyê. Ji ber wê yekê em ewa xwe jê nakin em moralê xwe xira nakin. Dibe ku sibê konserê me din jî qedexe bikin. Lê em zanin ev zihniyeta kesê ku têk çûyîne li ser çandê dixwazin tune bikin qedexe bikin. Lê em nayne qedexe kirin. Çawa helbest û dîroka gelê Kurd bi dewlemendî û bi bawerî û çawa dengbêjên me tiştê qewmê ne em ji stranên dengbêjê xwe wan bûyerên 100 sal beriya niha em dikarîbin jê fêm bikin. Îro nû rewşenbîrê me ser wan dengbêjan ser û dîroka ku hatiye nivîsandin pirtûkê xwe derdixînin yan nivîsêr ser wê derdikerin. Ber ku vê demê aşîrî metine bû. Ji ber wê yekê havisa me jî tekuşîna gelê Kurd bi dengbêjî jî parçekî wê û ruhê rêxistinê me çandê jî berdawama wî ye. Ji ber wê jî ez hemî hunermendê me kesê ku bi rastî jî di her qadekê de li çanda xwe, li zimanê xwe, li wêjeya xwe xwedî derdikeve, li şanoya xwe xwedî derdikeve ez wan pîroz dikim. Ez dibêjim gerek em hêlê zêdetir xwedî derbikevin, gerek em hê zêdetir li zimanê xwe xwedî derbikevin ku em li çanda xwe xwedî derketin em ê li axa xwe jî xwedî derbikevin. Ku em li zimanê xwe zêdetir xwedî derbikevin em ê netewa xwe jî zêdetir xwedî derbikevin. Ji ber ku ê ku netewekê li ser piya dihêle çand û netewe newsa. Yani ê ku zimanekî yani netewekê ser piya bihêle zimanê vê netewê. Zimanê Kurdî xweş e, stran bi Kurdî xweştir dike, wêjeya Kurdî
مرۆڤ دەبێ ژیانێکە جودا و دەنگبێژیە کوردی ڕحێ دیرۆکا me dawî هزار سال me zindî dike. راست راست به راستی کرم که اول زناش کرم که تشتی بود بگو فلک همو تشت بسا به اوکی هانی بر چاوی مدابر فلک تشتی ساکر فلک آمد شاش کرد زانی اره والله نه بحثا چرا من که از نظری گری نکش کنم آخورون هر دوشی. او بحثا چرا که از گری سروی کتسترانه که ببیجی اره نه بحثا زندانی کر بحثا هرکی کر اگر که از تشتی بیشیم کرم که ببورد قصوری ننه گو اولا فلک ناس گو او نکارن یعنی او کرد برینین راستی جی کرد برینین لی او ایروهانه که نفیس وان دنگ بیجد قفص سنگی خود اوی چاندی پاراستن آنی کده که مزل دیده بیستم راستی جی هم سپاسدار جوان را لی ایرو اوان ایدی او نکارن پیشی بگیرن جبر که اوان ایدی تب کتن آرشیویشی ایرو وی چاقی قفص سنگی خود ایرو هم ده قفص سنگی خود هم ده آرشیو دانجی بنی مثلا از همه ایرگه که بیجم پرتوکه کی نویسکاره کی فرانسیس لسر جیانا من پرتوکه کی چکیلیه بنی نویسکاره کی فرانسیس به فرانسیزیه بریا اوا قلنگ بنی رس سوریت قلنگ لسریه قلنگ چاندا متا گله کی پیروزه تری دبی صوتا قلنگ گردنا قلنگ رچونا قلنگ جاوی گوی اوان تشتکی مهمن اواجی مبخوان نگوتیه سازامن دنا خونه دا جبر کو از دولات خود نکارم بیکاری بکم اواناجی به فرانسیزیه بنی کنستانتین شانتال کنستانتینز ناوی وی نویسکاریه پنج حب برنامه چیکرن te Fransız bun yekî Kurd û ew tê da tune bû ji ber çi ez viyad bêm ne wekî reklam ez bibêjim ez ketime nava wan min jiyana xwe bi çi şeklî biye min jiyana xwe gotiye gelekî yanî min pirtûkê bela kiriye îmza dame xweda bi meya 12 da jî di çarê meya 12 da jî dîsa jî bajarekî nêzîkê vira Bordoyê heye li Fransayê dîsa jî engî şevekî organize çêkirine ji ber ku evan êdî nikarin qedexetîne serê Fransızîye ew yanî pêşiya ew Kurdê ewil çû êdî ew Kurd xilaz yanî ew Kurd îro di her astî da îro Kurdê me hene hevala feleknaz van ger di parlamente da oxenî parlamentoyê hê ku neçîbû wê li hal Avrupayê ji dayîk bûye Avrupa jî tu wî karî dikir ne hevala feleknaz li Avrupa wî karî dikir yani Kurd hatiye edîn astekî teng azadî jî nêzik e hevalê zinar kerem ke ji ber ku ez pêşkêşvanim lê zinar deqeke ez tiştekî miraf dikim niha basa pirtûkê kir got pênc hevşahî çêkirin tu tenê we Kurdekî tenî bû tu bi Fransîzî tu beşdar bû yan vegerandin jî te te ez bi Fransîzî beşdar dibim ama bê vegeran zanî xûkî min heye ez bi tarzankî ve jî daxivim yani ez yani hatta ku bikaribim ez bê tercüman yani bê ez tevlê erê wala yani me Fransa tejmera vegerandina siyasî karî bikî ew pasajî na yekê mail vira ez bibûre piçûkek tiştek bêjim kurê xweldide xwara dibe tere ew kê diçe qurumekî wan resmî qurumekî wan fermî Ca mêrik çi dibêje tevî Fransîzî wî erê ye yanî tevî Almanî dibe ya Fransîzî jî wî ew e ew ji dibê çi jêra dibe ew dibe wî ew dibe ya dibe evan ne hakî ew dibe wî ew çi jêra dibêje dibe wî kurê Fransîzî zane Bay da mêrik jêra ya sen salak mısın ya dibe wî ya bavuz çi yapêjî mêrik ji te re salak Gazetê pasajî Fransîzî zer dide nizanim tamam fam kir zinar kerem kir
هو فلکی بحثا حبس و زندانی کرد حوالین که نها گرتینه از دخوازم ستران حبسا دیار بکری دیاری همو گرتنین حبس و زندان دیاری وان بکم ام دخوازن ولا دمکی کرتا او ام وانا ناوا خدا ببینن ما بریا وان کریه همو گرتین ما بریا همو گرتین زندانان کریه حبس ستران حبسا دیار بکری از دیاری وان بکم حبسا دیار بکری حبسا دیار بکری تمازلم جمرد حبسا دیار بکری دلی مکربرین حبسا دیار بکری چوام زینه همو عقیره چوام زینه همو عقیره که چو خورتین کردم ادا گرتینه حبسا دیار بکری حبسا دیار بکری مظلوم جمعیرت حبسا دیار بکری دلی مکر بریم حبسا دیار بکری فرهاد keman خیری هنگامانا پارتی فرهاد keman خیری هنگامانا پارتی بلن کرن شری سرخوابونی حبسا دیار بکری حبسا دیار بکری تخوار خورتین کنش زاروگین روگش تخوار خورتین کنش زاروگین روگش دایکین دلالمانه ایرو سر برش حبسا دیار بکری حبسا دیار بکری مظلوم جمعیرت حبسا دیار بکری دلی مکر برین حبسا دیار بکری ساعت تا خوش به هر هدی سپاس گلک سپاس زنگ دلی تا صحبت هر بجی حوالا فلک ناز دزانی دمه کی دریج ام لسر وشانی نه تدکار بود دم سترانی داش خورا قهوه کی یا تشتک دیسا داینی برخواه جبر نه آبا مهی مقاوه خبا خور ساخبی یعنی وشان خوش اجبوی برسکریکا متونه یعنی مرحبا یعنی ام بخواست دخوازی بچندر کردن نه راستیشی بینی حوقا آستنگی آنی نسرش دیسا شرسر نورمال اوا آنها ام ببیجن او آستنگی یا کنانیت نسری بلکی یعنی از اوها ببیجم نه ساز زیده که ام حوقا سا او که 8 قاطی ویا ده ها تماشا کرن
Yel Kurdistanê taybet astengî heye niha. Gelek kes ji me re mesaj dinivînin na. Divên em nikarin tevlî bibin. û her herde interneta vê derûn dibînin jî ji xwe li ekranê de li pişt min wênê wê jî zelanîne. Yani naxwazin em basa şandê bike. Ew çi jî tî pêşkeme nakin. Maqeşayê berfê baranê nikarî bû menca ew ê me karî bin heyran. Erê wala. Em hew pasla di wî meşî de meşiyan destpêkê de tê bîra tewa tê ku me meşiya û çapemeniya Avrupayê rastî jî gotin evana bimeşin ew ê heta dawî Digo em ne tamamın. Na digo ew ê bimrin ne wisa bû. Got bimrin lê wallahî em qet kesekî çünkü ew îradekî wisa bi me re hebû îradekî rastî jî me bi wî îradeyê em meşiyan ne wisa bû. Erê. Astengî bîne serviya ew çirî Yani her tişt tekuşînê derê ver da temaşa bike li her tekuşînekê de biryar pir giring e. Dema biryara te hebe bawer bike ew biryar sekna te hêza te nîşan dide. Pir cara dema meriv çalakî çîrkê te basa wî wêne kir. 2016 dema qayîm hat. Ew qaz êrîş kirin bi avê, bi gazê. wênê ku tu ewha ewî keçikî dayî jinê dayî pişt herê. Ew li Amedê Ew roj li Amedê qayîm avê bûne ser şaredariyê. Beriya hingê êvarê xeber hat got polîs avî te ser şaredariyê hev şaredarê me girtin. Em êvarê dora hefta çûne ber şaredarî hetanekî serê sibê em li ber şaredariyê bûn. û bi êrîş bi evê serê sibê me gamê daxuyanî bidin nehîştin astengî kirin. Lê gel kete qadê li her kolanek bû qada berxwedanê û me wek wê demê gelek vekîlên HDP li derê amade bûn. Me xwabî te pêşiya makînên makînên wanê avê wan jî êrîş kirin. Yani ew roj çend cara em se hişê xwe ketin. Çend cara em rabûn. Ew qas êrîş hate kirin. Lê yek biryarek hebû. Yek jineke Kurd, yek zarokekî gelî Kurd wê nekeve destê vê van faşîstan. Ew rih nizanim çi qewet da lê bawer bike ew roj ew qas tişt me jiyan kir milekî mişkest pişta min derzandin tê de çê bibû. Nigê min ji zirareke mezin gîşte nig jî hemî tişta qet em xwe nehisiyan. Menê tev ser tevî jî ne ew hevala jin çend hevalê jinê dinê jî wisa bûn me neda destê wan te qet xwe nehisî jî. Dibe germe tu bi hestê xwe jî qet xwe nehisî piştî ku gavê dicimî de nû tu ferq dikî ku çawa veke ev qezaxînê reş e canê te ew qasî reş dibe dîsa wisa dibe 2017 dîsa li pêşiya êrîş avîtin ser şaredariyê me mezin qayîm avîtin dîsa sê rojan li Amedê, li Vanê, li Mêrdînê hemî devera berxwedan bû. Yani kesekî nego kesekî nego of em êşiyan şikestin çi bû nizanim çi bû herkes li qadê bû berxweda işte ew rih te ciwan dike ew rih wênekî jî de afirîne yani bê ku tu bi hazirî dikevî çimkî hinek wêne bi xwe diaxive yani ne tu diaxivî hinek çawa tu helbestekî dinivîsînî cana tiştek tê bîra te ji ber xwe ve tê bîra te ne ku tu pirse Kurd bî di tekuşînekê de jî wisa yani tu ne bi hazirî dikevî nav çalakî dema tu derdikevî li pêşiya te tanke sîlehe polîse êrişî te dike tu nizanî pir cara me wisa got em ji malê xwe dema derdikevin hevalê me tewalî ji me digo çûna me heye lê veger nîne dibe ku em venegerin yani di rewşekê wisa de tu wê rihê didî avakirin vekî ew rih gele ew rih civak e ew rih ew bedelê ku hatanekî roja îro hatî dayîn na zinar basa hepsa Diyarbekirê kir yani xwezî zimanê çi ye zimanê girtîga Amedê hebiya ku dikarî bûna basa wî zulm û zora xeyna wê faşîzma ku hate jî kirin ew zilmî lê ew berxwedana ku li wê derê
دیگرتیگه هتا هاته مشاندن جوای ساکینه بگیره جه همی حوالی می گرتی درده yani şahit evet deme heci belki dibijin. Yani dema tu belki bibine yani tedkari bibiji brasteji diroka gelime. Tane diroka bel khudane. Evet çıkası em cana dibijin em bedel dedin em pırpedeşin em xemgin dedin. Lezani ve her diroke demek diroke ki khoratine. Her diroke ki khore destane kitine. Ev destanji تم دايم بالخدانا جلمة تمشادن أو نخ أو تكوشينا كويرو تمشادن أو بدلك كويرو جبيبي أزادية بي ولاتي وتشقز جورن كومي هاتنا فكرن يان كاس دماغ بورستاني ده هاتنا دفكرن أم حميد بينن دتدي روكا كده وسا تشنه وكو جنازة بقار بويج مالباتا رجداي كارا بيشاندن دتدي روكا كده ما تشتكي وسا نديتيم يجبر بيه كي ev çan, ev berxudan, ev hebunji jibir rahiti. Yani jber ve keci tişte nusa dqawmin ya em qat tişte nusa na fikrinci. Em nabijin ya erişat kirin, yani em birindar bun, yani tiştek hate serime. Dema ku em derkevne qadi, em tane dibecin soza kime gereke heve, ev hevali digirtigan de, ev hevalin ku iro جبي أزادي بيجي تكوشينو بالخداني بكل أم لا يقوان بن وأو رحيك وأو بلا فكرنا أم هي رحيد الناف جواك دجي بدن جاكرن. بله ساعتها تاخو أشبات هربجي. هربجي. از تشتكي أو هات بيجي هم هاتن ستراسبوركي ماشا هم هات ستراسبوركي جا بحبسي حب بوليس أو هات بدزي fotoğraf makinesiye girtine xwe fotoğraf dikşînin. Zor me dî yew tiştekî me dizî tinekî em me ji xwe wî yêlekî li xwe kiriye û em ketine wê rê. Sa dikşîne min got emele min got evan fotoğraf dikşîne ez ê emele çûm elber wana min ava poz da. Zanî min ava poz da. Yan got çima dizî dikşînin. Erê min jî re lew jî kişandin yanî xwepara. Yan min got çima bi dizî dikşîn wêre belkî çavê me girtî tê vir dewî li were ji min re bêje ez poz bidime te min got ha hakî poz bidim ha poz bidim زعم الترسم جا من عملات بخواش شارك كل فارا رابي بخواش شارك كلنا وانا فارا رابي هذا عملات مشينات في اشياء وانا باز دتنا بكشينا فضرامي ما بكشينا Evet, daha bir dizi verdik şu anda. Emel Bederim dağına ki dedin, beka Hamid Şapemaniye, Şapemani tünel, beka Hamid Şapemani kadar ki Hamid polisi kameraya vane kanı. Bu erhayete ki hatibu. Jibuy doza hedefi hatibu. Zani doza hedefi der kadar kine ise doza mehe. Heyete me Avrupa hatibu. Ev heyet ji me game dağına Şapemani bidin. دما ام کتن جی کودوست دادگاه تیم شاندن همیشه قمرای پلیس بود جبه کو چاپمنی نه هیچ بون ورن دوره ما همی اون میدیج هفره دیویژن دیویج خاص چاپمنی هاتیه بدری باجی زبریم بگم نه چاپمنی همی پلیس میدیر خواست بگم پلیس شوام گفت همی قمرای والی کنه اینجا ایگو پاس چاپمنی کدریه بگو چاپمنی هنه هاتیه چاپمنی هل پاشه اینجا بگو اکشکی چواد شده به اکیل بیارتی قمره تستیونده fotoğraf تستیونده اینجا ایوه ده بولوی داری ایمه گاویتین لا لا ام انا براو ام براو ويدري ام ويكي هاف ناكن يعني قاس شقال كيلومتر نافر ده وقفرت هي نا ام وقت براو واني تركا بخنجك ام yani em cinet çavê xwe nabînin em binekar dibin na tiştê na cinetê çavê xwe bibînin qet wanî ka nefikirin jî erê gelek spas dikim delê hevala feleknas tejmeres malekî stranekî dîsa malekî hema malekî kurtî tu nabêjî Trova neviyede her wiha ez na em hevra erê tamam hevalê zinar ne bêje bêje ya bebejin ez bu ara bebejim yani onu bebejin ez bu ara bebejim ew jî ku hate bîra min bila hevalê zinar bêje na icra dorate icra dorate na kerem ke ez dizanî ez bernameyê xwe da ez gelekî kilam nabêjim yani ez
إذا هيدي يا جاب بيجي وقتي ما قد يوم لا ما وقتی من کیف آخواه یا تو عاجز بیم کردی من کیف آخواه نکردی از چند سترانین وسا گووندی ببیجم yani باز مینا پوتپوری نه مگو حوالا فلکناز جیبلا وگرین ها نا قركام دي شبراستيجي از نرحت مدقيب كتيه تببيجي وكاري بمزي ببيجي ماما از باش کرم مدگو ملی تدگو ملی مالا وای وای چای کیانی مدگو ملی تدگو ملی مالا وای وای چای کیانی Naviyarım lili namelek lili benzer vay vay korkhelek Naviyarım lili namelek lili benzer vay vay korkhelek Mdgum lili tedgum Lili malar var kır vay vay çaydan kiyeli Bıdgum lili tedgum lili malar var kır vay vay çaydan kiyeli Baran bari lili erçine kirlili tüyanı boy lili hadine kir Baran bari lili erçine kirlili tüyanı boy vay vay hadine kir Mdgum lili tedgum lili Falan var kırmızı çaydan kiyeli Mdgum lili tedgum lili malam var kır vay vay çaydan kiyeli Reze 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 nolmamo Reze 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 pısmamo Reze 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 nolmamo Reze 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 pısmamo Rezimi mutir olamamo Rezimi mutir kısmamo Ben damari müri olamamo Ben damari müri kısmamo Tırsın tavbı geri olamamo Tırsın tavbı geri kısmamo Reze 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 olamamo Reze 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 kısmamo Reze 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 olamamo Reze 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 kısmamo vay saat دنگ دنیبه Geldik spas دنگو دلتا صحبت هر بجی Spas kım kekiri ber هر وها دیساجی دستور و به هنه که حوالت می تبلی بونه حوال متین گنش اوجی Slavin koy ez jê radişînim
Veri evji la devnise ka Metin Güneş, evveli Metin Güneş iş Batman'ı evvela felek. Evet, hemşeriyim ne? Hadi hem. Slavim jene. Felek tu çuy beşiri çuy dişi te ne levideri. Ez dojil bederi bu. Valla ez çum anderna geriyam ya berasti ji gel ki hoş bun le bixabin hemu pir gund vala bune yani ez Nana disa günde me baş emnaha derkeve xabate günde demek Evet. hep ya haftaya peşe me vere be mera derkeve te günde bibine brastici te bebeji Kürdistan eve işte Kırdavari eve. kegiri ber tu şahidi ya tu şahidi me binir ez vakta çum evgeri felek günde beşiri günde batmani me bigerine. Yani vere haftaya peşe me bernama me de şkohe. Vani gudarvani hami temaşa dike. Haftaya Ama vere veke bekliyor. Gaz hene gaz u avcı. Nana gaz tüne teni gel he. U hedefe heye dayıkın civanın em diçin gün be gün de gerin em slav de dem jbine xaçe dikin em ziyaret dikin. Ekunane tandure çet kejmaratinin em dixon. Dev be dixon. Her bir şey. Haftaya verem de kevin xabati kerem ke tijbare. Spas. Rasti bernama me batmane he ya haftaya peşe be. Tamam. Vekile batmane me planlama amade kiriye heye yani karibi. Ser çava ser xiri ve Ez binirim. Destura we be hunermend mamosta Armanç evji me temaşet ke bixir hatiye ser çava. Slavin xojera. Slavim ele be serçava. Her waha Rahmetullah Yarsi bixir hati, Sara Azadi bixir hati, Cahit Tuncer bixir hati pismamê min e. Kadir Baba Teke Teş tu jî bixir hatî. Her wiha min êk wiha Muro Çiftçi bixir hatî. Asmin Demir bixir hatî ser çavara hatî. Helbestvanê Hêjar Reşat Firat tu jî bixir hatî. Hevala Besna Rus ser çavara ser serara hatî. Hevalê me Ferhat Çaqî ew jî hevserokê bajarê HDP bû ê Mûşê ew jî bixêr hatî ser çavê em ser serara hatine. Gelekî me temaşe dikin hevalê Metin çi gotiye ser çava ser tiştek jî gotiye hevalê Metin Batman güzel değil ben geldim mi sıkılıyorum. Ha. Hey le Metin kapı sekne. Metin. Hevalê zinar. Ha kerem. Hadi bajariye ev bun çiye hemen ev kirin ez tu bune xerit yani evana bune ev bajariye ev bun emman xerit. Na Kat işte kemşte be xwazarê ber. Kerem Jibe ku tijmuşi derê me bide deşte muşi. Eri. dibe ser çava. Vallahi. Dibe nasıl? Eyni bisay. Ne tecmera kilameki ne go hevala felek nas tecmera İyi kilameki. bu da tezir ve rahatsızım dengem ketiye bu xwedî dengem ketiye. Ez stranekî li ser rastî jî eman Diyarbekir werin tenê tat stranê da rastî jî li ser xerîdiyê ji dibê meriv herka warê xweneke û warê xelkê ji meriv ra em ew wî bibêjin dibe. Kerem ki. Serçava. Şumane. Rana mamoste kadı. Eman Diyarbekir çi xweş ware waylim Gidimi go bi roj germe şevê sare malam bedena Diyarbekir birinden firat û dişte dikişî nale vay gel İbrahim'a kevun zanın van ne yara ne sozu ne bektu ne kavlu ne karare
وره ومان مان مان Aman diyar bekir çar dergeye vaylım ولدنا مفرم فناني بالي فرا تديش ديار مالم جالي برانو وارن ترخا واري خاناكر واري خلكي جمر فرا بفايدة يا وايد Gelip Ramaka unuzanın deştü zozdan çayımının Kürdistan'a rengin Ahmet varek hoşe ben dameye vaylım vere ve man evlemay vaklım Bejini, bejini, liu bejini, bejini, liu bejini, bejini, liu bejini, bejini, liu gelu, deryam bejmaki. Kerem Kerem. Bejneli, 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 bejnaki. Devam ki. Cibejni kekli hatı bu, derdali bejneli, bejneli, bejnaki. Ez şabuna liurabum berdali gelo deryam tecmalake beriyete uhaj beriyete le windo kavam beriyete ha beriyete uhaj beriyete le windo kavam beriyete Evacı meleğe gireyim. Bes mi? Erhevi. Tengu dilite sabi. İtlaktır. Saat ve hoş be. Hoştur. Hevala felek. Nas. Felek nas. Felek başı ya. Nabi meşhur felek vujbek u seferatxana Türkiye felek. Ona ki bu Kurdiye girin felek nas. ولا اللي بيدرا ألمانيا ما تقول فلك يعني بوردكم في التليفون ناقدي نه فلك بلا فلك بعد من بين دما من بري فلك خوشه Nereye? اللي نبج فلك خايناس فلك خاين ما قصدي بصري يزنا او فلك لا felek لا لا hain. الدو فلك أنا يك خاينة يجي جانا قابي استرانا دبيجن دبي فلك خاين النظام شيء أري بما لا عيبش ولا والله بخدي ازنا او بول برا ونصاب بيجن Nereye? لا دي بيجن فلك ها فلك ناس بختنا Her çavat verci bila be rastici tu nekwer ruye tebejim tu hevaleki fedakari geleki denav yani em hemmi de ev ciyada tedbinin denava meşu mitingu o
هری واله براستی جی روزه کی من او کی پاروا کربو آستانگی کی چیبو من پاروا کربو مدی اولا فلک پار بو لما جریا گو هوال ریبر گو او چتکی وساتنه گو او راکه من hemen راکه اوینه د نوروز د دابون اکشن demek درج بو بریندار بو د نوروز د نشان دابون سالات چوی نوروزه جیل گریم گو ولا از بریندار نبو مشخوا نوروز لإزمیری بو منگی گول لبطمان نظام کدری بریندار بو گو خدل إزمیری ما خفته جکره ایریشم کسی نکریه و تبرز کرد بریندار جنینم والله خده خصنا ستيمن يعني وصل من اوكرنا قوت بريدار بيه نتشيك وصل جيتنا بو جرباجي مراخ كربو هم بار بكي بقول راك والله زنا بريدار نه ایدی من نه حوجه مگوش خو بلکی درمای نه باشه من ایدی نه گریا جی مرابو پار واکر اره ما پار واکر ساعت تا خوش به راستی جی تو هواله کی کت کاری ساعت تا خوش تو هر بس به هدو کا زیاده ایرو و پرز مسا وان باهات من نظری نکن هي خبطنا پرز ده کار نه نظر متنه بیجه تکیم دکی بیجه هی زده تر بخبته اما مرو حوالی خو نظر نکه بخبتی باشتره نه مگو مرو حوالین خو نظر نکه حوالین خو نظر نظر به مشتر اوساگو منه از ایشی خو گارانتی بکن نه موساش درگو منه گو بسکنه ایدی کار نکه مگو خاطیوی داینه سر نه بیجه تکیم دکی بیجه دتر بکه بیجه دتر برخو بده اره زیدتر بکه زیدتر بیه و گلک هندک دکن بیج بیکو امتکاری بن ورن اون گرک ریامه بکن جبیکو امکاری بن ورن گرک اون هیزه دتر برخو بدن آجته و صابه بیجن daha baştره yani اره da ریبر منو تا دعوتک ها منو تا دعوتک ama biz ریبر گو از گارانتیاوی نادم yani تو ورن نه استوی نه گو تو بیج استم ده نه او خلاص بکم جوابه نه باور بکه از بزانم تشتک تنه بیجی از تو ریبر نایم بیداری نه او سدی ست تشتکی اوی استنگی چی ببرجبونه به هبره لو جیکی نده سکن هرشک به هبره بکم باجاره کی باور بکه ایشه نپرسامت اره برای جایت برای مانا تشنه او که او برای من تین پولیس نقطه‌سی وان سکن اینه خان ناوی منی دنی هیا ناوی ناسنامه دا دبین چیه تا دبی برای میا دبی یعنی برای ویا دبی اوا برای ونی نه دبی ایجا جای میگری اکورو دبی یا اف چوانه ام کدا دچن دبی باسات هاتی کردن یا مگو آدرس خواب شینم تلفن نمارسی یا حتیش تی خواب شین میشه برای وارمی هنر ندوی ایجا اول سنار تو زانی یعنی هم به برای هر نه استفاده نه ما سوچ ورتاقی حواله کی ملها گرتن لبرا از وی devamlı به افرانه مدی و جندری پلیس خیلی میگه کار برا او امکان دنه یا گو اول ریبر گو حاجی ته و می گرتنه گو قربانات تناوی منادی هم شکل نگیره بوتا تشمن ابغى تلفوني منك تمجي ده شفرت نه این یکی تلفن همه کریه تلفن ناوی منادی هم شینه ده گرتنه خديجة أزتو هوال الزنار أم بابرا هرنا ولا تزبين ولا هوال الزنار أم شابو برو بابرا يعني لا تو عارف خد أم نكارن إنكار بكن أم نكارن ببيجن الزنار جنازنا كم أم نكار بيجن مربع جنازنا كم بخدي فوتوغرافي ما بريجي هنا بخدي قصة ده أم هنا بخدي دشالكية ده يعني تجي بيجي أم ناين إنكار كرن يعني أبى يعني تبي بيجي نبي جي إنجا سر بلنداي daha baştırı. Kutuştak çiğji bu peşi tuvaraj mara ne bejez hatta ma emne ne peşate. Kengi te derbas bu daha ti perskreket te ne beje alo vaz hatme az ne peşate. از ایسال وقتا که چون موانه ام چون جیک ما کلیپ کشان دیدی نقطه هنه اسکری و داری کنترل دکه نه حوال جم گو ما بریار گرت بو ما گو اگر پرسی بون ام ببیجن ام چونه دعوتی ام کما دعوتی نه تنبور به مرابو از او kimliği me persi o hemu havalan ye xoda miji ya Alman kimliği xoy Alman da day
قلت ورا از چوم هوال ترسين يعني وانا قلت اوي تشتكي بكن از چوم دبيت چما هاتي بدره مگو از هاتمه بدره ولاتي منه قلت اوقات ناسنامه المانه مگو تمام از کردم مگو از تیم بدره ولاتي منه مگو از هاتمه ولاتي خود گرم بسا هاوت سر من kimligamı go Avrupa go vera keme her Avrupa madem ki un per Avrupa'yı hez dikin un buna amelati Avrupa'yı her vedere go vedere tu çi te heye lever ya az çum go eval go evnaji tersibun hene ki tersiyabun go çubut ya go mera go ki işte me go tam çune davat me gundaki da davat çekiriye em hatına em nad için ki yani tişteki usaca bu evna naxazın em biçin ama qari wan ra em biçin az söz dedim ku evkam da heye birastici neci bona bir bername da az min biryar heval zenar be borete ev tişti dibêjî mesela kaştara gotiye her Avrupa hevala feleknaz ev nasnama wiş ve Avrupa'ya yani na tişteki ne bejim ez demê berî ez nû ez ê temametî nehatime vê derê şa 15-20 sal beriya vê de dem ez de hatim inca min kîmilîka Alman di dawanêka çend jara ne xwedin jî dikin nizanim bikin tiştekî inca min destpêkê çawa dikim min ew zanê qertê sîxurta heye ê Almanya dedê awkaya ê اینجا دما ده هاتن تو مخصوصی دو گوتن کا کیملیک خو میجی دگو از بدم خوان فهم جناکن نزانن چیه من چقاز دگو اب نه تمامش می باور ندکرن هیئت جب مربو میجی در کت او سیخور تا قرته خود دا وانه کالی درهن آها سری خود کرد بر آنی هات کرد دو آشتن دگو در باس به میجی جوان هيك راه دقو كابنرن يعني ابن كيملك امن قرتمني سيخورتا بيله جوانا كري كيملك جبك وجي فيم ناكن انجا ايتا غابت ناوشاويت اي من درباس تشوكو دري مر نشان ده دقو ها اهات كرن ياك سانكي دزانه بخون حتى خدنا واجي تنبويدني انجا تشتي وسا ما فرجان كريه از ليبوريد دخوازم جبك الناس الجميع لا از سرویات تشتکی دویشم اول نه یعنی ام بهتری مسئله نینه تشتی راستیه راست ایمج راستی بو اری از اوی جویراجی دویشم لگنده کلکا گنده نه وانا بونه قروجی نه حوالی که من تماشات کن زانه وانا بونه قروجی ایجا او دوی گندی دا کی جا نظام بو تشتی یعنی خراب وانا بونه قروجی یعنی انسان زانه انسان معقول فلان نه بو ایجا وانا بون ام هفدو بديو باب نازدكن يعني من مثلا مروي اورتول خوري خوانتيه ام هفدو بديو باب نازدكن نيسا تنجودر بيشي عربي مدجرن مثلا kimlik دپرسه ام روجا کی دعوت هاتن خودی زانم چون دولمی شدا مدی تد هفدو دیو باب نازدكن ده بابي هفم نازدكن گو ای کامیران آبید که kimliga خواهد دیمه کرم گو تو لاو تو کامیران ناسکی تدوی کامیران آبید kimliga خواهد ده لاو تو کامیران بزانی دیا کامیران ناسکی بابی کامیران ایدید kimliga بی شما تد خوزدی اینجا روشک دیسا kimliga گرتیه خودی زانه به شرف ها آنا هواری که من ناز دکن اوزاها ساوچی اصلا انجمنی می HDP ایموشی ساوچی اصلا گندیه منه ساوچی زانه اول حاضری اوجی زانه kimliga girtiye xwe baş navê hevalê me demir bilege dibe ay demir bilek kêyî kuye bunu demir bilek bu sınırı Rusya'yda peki bu bixuni tu çima girtî destê dibe va terorîst da o jimirat ve yani tutsana kuru da kimlik bu arame kimlik vakti insan ektu naz nekiri ha bu şekli bepərsən tu kimlik cebine rad başnavi uyet bin başnavi ev başna dibe demir bile keyil kuder انت مساكر ماشي سيخورتا قاتمه نشان ده تقول در باز ببن يعني سيخورتا قاتمه
رج مرحبا دكرم تدشو دهاتن آره والا بله هواری سوچی تیجی خیراتی گندیه من هوارا فلک ناس راستی جی دل دخواست که ام هنگ جی دریش که میلو ما برنامه کی ما پروژه درش کر یا اره ما دریش کر لیبورین دخواستم خصوصا خوازایی چه بو و از باورم گله که تماشاوان جی که خوش بون هوال زنار جی تو جی هوال زنار جی اون هر دو جی از سپاس دارم جی بوی و منش کنان اون هات نسر و شانا ما جمرا بون آلیکار و مساج باشی دان یعنی براستی جی هر رو ام ببیجن هوالا فلکناس هر تم دناف سیاست دا و سیاست دولی اینو هم سیاست و هم خنک و هم جی لسر چانده لسر کلتریج واناجی آخوی از سپاس دکم ام سترانه کی جه هوال زنار بگیرن داویه و پشتی ویدام خاطری خواه بخوازن دبه ام گوتنی خوی داویه ببیجن بریاکو زنار دست بکه بریاکو ام برنامه بقدر بانگوازی که من هی بله کرم که ام اوی بکن ام وانا از بکن بگا بکن یا پشترا ببیجم نه کرم که آنا بلا ببیشه هوال زنار دستورات تبه ده رجال نه ما قابلن باسا قد خكرنا قنصرة نبنا كنا ميزوبوتاميا كير بله ونزانن مجاركي قال لك عساس وقال لك جرينجة وتايبات تام دبي دمي ده سالفجرا كوتشا داوي يا هربسواني كل جگرخونجي يرو لسرفي مناسبة سبي وك نبنا كنا بهاري وك هدفي أمير بطماني برنامج شيء بكين از دخوازم همه گلمه تایبت گلمه بطمان کنه همه گداریت کن و تماشا دکن سبیل صحت یکی لبارویا بطمان ایوانا یا اوقات تایی چی ده آماده بن هن ام لچان خو خودی در کبن ام لرخصنی خو خودی در کبن هن جی ام بیرانینا هلبسبان نمر ام بکن جوی ویجی همه گلمه کو لبطمان الناس تبقى صحت يكي ام لبارويا بطمان بندوانن ايكو بداري جكرن نبجن ام تولي نبن طيبت اف دم دمكو ام خدي دركتنا ام دم خدي دركتنا لتشانديه ام تشاندا خو خدي دركبن ام هيز بدن شاندا خو خباتن خو هن امي بانل كدار بخينن هن امي بيرانين بيك بينن هن جي امي نشان بدن كو ام رينا دي قد خكني سير تشاندا مي جبوي مگو استخازم من مناسبت في برنامجي قال لي خوي بطماني دعوت بكن سبي اجل بدري امادمه لصحت يكي كلام بكن ام برداميه في برنامج بدري يجي بكن تهر بجي ساعتها تاخوش به ساعتها تاخوش به حوالی دنار ام سرانه کشته بگیرم پایدا ام خاطری تو خاطری حوالا فلکناز جی خاطری خواب خوازم کرم که سر Sınavan dökümle tedutmami halite çüye ezdi heyrani Sınavan dökümle tedutmami halite çüye ezdi heyrani Ejite durem lidlizike timber şavirleke Ejite durem lidlizike timber şavirleke Dotmami cani ez heyrani Veşitüne
به کردستان دوتمام جهانی از حیرانی خوشی کنه به کردستان دوتمام جانی تو سبرادم نگران تره درد کردستان دوتمام جانی تو سبرادم نری آها اول زنار او درکت او متینی چه نظری کشتره ببیجم متین نویسیه متین دبی اول متین مشترا لینک آوید خوازی تجی وره ده کلمت تجی نه برا متین سبی وره صحت یکیل بطمان ام بندین برنامه هی می برنامه بداری بکن تمام مجیرا لینک آوید بلا وره بگوری ویلا ببیشه نه باش نابه دبه اری حوالی متین مشترا لینک آویدیه مشترا لینک آوید واتساپ دا مشترا لینک آوید شکره مخوارات دودکاری وره حوالا فلکناز دادی دودکاری توی وسا جیرا ببیجی بلا سبیل ویدری آمده به نه جنها ببرام شوی داری اری بلا حسکین ها بطانیا خواه چادر مادر خواه دهره ویدری نه مساج متین را نبیجه نه سبی بخیر متین اجی حسکم نه سبی صحت یکی براوره ام جلوی درینه ام به هفره ل چنابنده چنده بهاری جی خودی در بکردن چوام ایرول به برنامه در براستی جی از گله که خوش من برنامه که گله کی هن کیفا من آنی هنجی هیجانه که مزن دامج برکو براستی جی خودی در کتنا چاند و هنری خودی در کتنا ناسنامه قاده هری کو املی خودی در بکن یک جوی بشیه و هری زده کو ایریشی سر مجید کن سر وی دریه جبرویه که پاست کم سپریزا مجیه یا آها اولی متین تبخیراتی سر چواراتي سر چوا سلام مرحبا شكرا وشانون باشد صاحب متين تتشوي از باش مبارك كاز زنا چكو دي بني ميدولن درزنا شهر زعما خلاص بيا تلفون شهر اوه قرآن چينه بو ولا متين تبي نظري كر خدي اولی متین تبخیراتی سر چواراتي سر چوا سلام وشانون باشن حمو اولا فلنگر شاوي تباشا ما هفدي ندت هات ما بطماني ما هفدي ندي اي ولا تفهم دمك كده هاتي كويس نلبط مالي بمخبات تزاني ام قاروكن ام دقارن هر روجي هر ساعات اللي تجيك نمشي بكن هوالا فلك ناس هوالا زنار دبيجا دبيت تل كوي هوالا متين دبيت تل كوي نها افتني من وقتها اني ما اريك دماغي يا مجو برنامج امي حياه سري شبكه بشكل شيء مثلا متين تلبطماني نها الاسطنبول ادبینم از 4 جاتم بطمانی و ذاتم نه صالح دپیچ و ذاتم روزا دوین سال بگوز اسلاوش موالا پیش روزا از روز لبلچیقا پیروزباهی 4 سالیا پارتیا افا هبو از تبلیغ دری بوم از بشه وگریم از نگشتم پیروزباهی لیکو تسبی مساعد بیس حتی که بطمانی امی هم بیرانینا جگرخون بکن یا رامتی هنجی کنسرا ناوندا چند بهاری هست ام خوازن تجربه والله الاسطنبول ادبینه مش یعنی خود اسطنبولی بدم مال بطمانی میوان بطمانی قیچی مال بطمانی بطمانی یا قرآن تمام تنهادی مال بطمانی بشی نسبی براورن مال بطمش خودی مال بطمش خودی
Ama sibe hatim biraz mera bejin emin malbata metinin ezani bimkini. Tamam sen çavet sesler. Ekun ne şey zanim ne hatın ayet zani. خود دل باتمان زیده معبونه و که وزانن نابت چند مزوپوتامیا کنسران که باش بو کنسری هاتم konser kad hakkırı ve boş hatım. Boşuna geldim. Türkiye'de boşuna geldim. Ha. Ajboya hatım İstanbul'a begariyam uçene bu ne. Ne xat sibe ne hat konsera xo bqadinen heja wala. Karimin ya bendamın roje milyon Kürt bendamın bekat kengi bername vet ka saate ke bername ve nekin bekatiye gittin. مروج के कार्य में बहुत बरनामे बने कि मरोज एक बरनामे चीने कि गोया वाला हवाल में तीन आती है कि तुमको वाला नात में कि वाल इस्तांबुल में नंतर के मां زنار de nefesine beş tarzı mı kadiye birader bas be ve var ve komplo mekriya hayra دبي هوالي ماتين لما قومبلو كريه अरे خود اشتراضي تقول دحب ايه بطماني هاتني بلاخ المخن تجوا واي روفيا جات تبي قومبلو جات انا بي كريا قومبلو اري انا بيرا صوز ده كوهات امير جندي بطمان اللي هي بشيري خبيني حميده بلا مي بقاري مش بيرا صوز ده باشا Havale Zınar benim idolümdür ya. Havale Zınar tak yapam jereti Azaruk مرنا يا هوالي ماتين na Havale Zınar ayrı ya. Azaruk melber dengevi bu. Bu yana cevta gol vaad. كي خسته شي صاري حتى صاري انا اري تبي اختيار كل خير انت Ya pir nabe çıkal edrene o ke bere ya. Hiç pir nabe. Ama yok pir bu poremiz pir bu evine ke usaki juana. بري زبير صالح شيان هم تماشات كي سرچاوا سرسراتيه سرچاوا سلامه مجرى جهنه سرچاوا Abala falan mevdiye bername ke çiğ kına ama bernamam ne Kürdiye Kürdiyam zede ne başa. Kürdiyam o kadar dağıtın da o ke terte Kürt. O kadar Kürdi dağıtın da o ke ya terte Kürdiye. Kürdiyam تركيا تنا باشا ولا فلكلاس جد تركيا من تركيا من باشا باشا قصير ne nerede bu kazım Kürdi serçava ne Türkiye Ya hayra nevi Türkiye nevi Kürdi. انا تركي باخ بزب كردي باخ مقينا به بله تزانه دمت تیوی ده وقتی zaman televizyona ya peşi met tv de kare bekara habu rez filmek habu وقتی o bahsan nafname ki جاپورجیت کتن پیشیا خوندوانه گنده خو جهانک دکتر بون جاب و bahsayk او hata biramın کتن ben ki go kimlikisini ver canı da bu kimlik canı go kimlikisini ver kimlika doktoriye de ya doktoriye ca şaştı doktor tafakır Goya doktor diyor ben senin bu kimliğinden bir şey anlayamadım. Ya doktor jet go al devletin göz nuru aşağılık herif. Go al devletin göz nuru aşağılık. Go la ola bahta diyat nava bahta diyat nuru kirir. Go bana çehrana ki bahta diyat nuru kirir. Ev film ata berçan, ev film ata berçan. Bu sifal velettir bu. Ay Allah. Emir şef Türkiye'ye. Xudi xeyr bike. كازناش مرة نفسينا ناي يا ترى خاطر مخازن نبدا ببينن يعني برنامج بقدم شو بكم حير عم برنامج خو وقتي مثلنا ما بقول بين دقيقة سلام بدنا يكاتك كنت كيسر سبيع مت برنامج ولا فلك ناس راس تبيتك واحد سري سبيت دوام كنا تماشى كان بس نخوان توصل بو حير وخوش تكر وبرديت كينيا وستراند قلت ام ندم جيم خوشا ونا كرديا مباشا دكاد مي تشاوي حياه شبكه مي بديله ولا كرديا تخوش مش تفهم دك كرديا مش خدش هذا كرديا اوكي يا تكرميه تريد وانا جبت شاش فاش كمان انا قلت يا قابي قبط مش بكم بس تشتكناك ربعت بيناتي تقول قابي قبط مش بك شاي مش بك اري امروزه کی از حواله کی ام چونجی کی اولا تف ناوا مالبات دا ناوی منی د ناسنامه دا اوی ناوی مت بیشن لیل در واشی ریبر اف حواله منی آنیشی ام چونه تلویزیون حواله مل و در تلویزیون دم لوینه گله حواله ما آن دور منه تف ریبر اواجی جاره که ناوی منی ناسنامه داد بشه مشي دريدا مشيرا قوم من قوك بني از الرجاي مشتيه يو اوی ناوی جلدا نبيشه يعني ام وقتی بخواب کنه تمام ببیشه لی ریبر ام لویدری اواد دیسا ناوی منی اول دبی لویدری اواد هاد دیسا ناوی منی اول ملتر بی ریبر ام هاتنا او برنامه خلاص اماتن بر عربی
ام سواره عربی بم دیگو حوالی ریبر یا میگو لبران نا اوی لوید نوا گل دا به جماعت ما بر عربی تلهات بیشی اوی حوالی متین حوالی ریبر سودیو همه چه آوشی بیان گلکی خوش هم دوش ترا نویسی مشترم توات دوشان دا مشترا نویسی ساعت تا خوش به حوالا فلکناز از بوی حوالی متین تشتکی ببیجم نکور ریوید بیجم راستی جی جسارت اویلا اسفاست کم یک جی گلکی برنامه خوش چیدی که لترکاجی چیدی که اوی برنامه خوش چیدی که و ساعت اوی خوش به استودیا خوش شکریه از هر تم دما کو از فرصت ببینم جه از تولی وشانی ویدبم پارواشید که راستی جی پارواد که ساعت اوی خوش به او تو جی حوالی متین در برنامه ما چه دید راستی یعنی برنامه صعب باشه وصل چه بیشم یعنی کیفم صعب یختار و تماشا کنم جاکری و 2 ساعت 3 ساعت شویه ادم قرآن ما نج عمرين 3 ساعات شو جبلا و نه برنامه پرخوشه چاندا کردی و زمانه کردی yani دهنك پرخوشه اجنبي وكي بلاطي واني بينما مش yapmışkin çekmişkin çay şeykin ey جاك الواني بو مجوان قوت وبثام مشكا كريا ميكو قالك ام زمانه كردي مشكا درخن جاتونه قلتنا متين قوتيه زمانه كردي مش زمانه كردي ولا نبيش قوتيه وعلى نار القران بلا نار متين اول چوا جیم گرتیه وسا خو راحت نه من دري راحت متين اول چاوي باشم سپاس دکم اول توش باشی والله استديمين بس كيف خوش sen benim idolümsün. Sen benim idolümsün Zinar Havalı. Gerçekten. Ya kerem axara Metin. Ezanım tu jibona çuvet bir xaberdaye Türkiye ne xena. Küçükna teji bestrani min derbaz bu ne? Zinar. Havalı Zinar. خودی زنه آجات تنگی داد تا تدبی از به ستران زنار مزن بومه یا مگو هفت پاساجی yani سار زنار زن مزنه ya روش تیوی هبو زنار درد کرد ویگا تلزون روش تیوی چی تلویزیون اینه زنار درد ama بله حوالی نات بخیراتی برنامه و پر خوش بو حوالا فلکناز جی ماشالله 2 ساعت و 40 دقیقه و نوشان edene çava bejmenim keyf boşanaki keyf çe Kur'an bu terbilindin havali felaknaz jam terbilindin u bela jubatmane jko gula batmane ya او çtek edine ya beli o gula batmane ya والله gula kurda ya ne batmane tani gula kurda hamiye yani hayra am jubatmane na am jubatmane na mulate batmane veke şekrin milliyetçiliğe ne ki beri avi milliyetçiliği hem kabul nakir دكا داف جبات شتابد مقوت ونزيدا يرو أوام دكين تشتك ورا سرمن دريدي برنامج دازي ببيجم ونهرسك سر سبب ومن نظري كريج برويك كبرا خبرا واحدة ya hayır çtek işte ne yapar maşallah yani çava beş serbilindi çtek de ne yapar çtek işte ne yapar 40 piştatene و bu serbilindin hiç beşwa امجي بقالي خو serbilindin مش قالي خو بشتراستم برا قالي ما جيج ما بشتراست به تريز تقوتك نكارنا بالسكنينه از تكارم تشتاق جوارا بيجم راستي جي قال جي البندامه تماشاوان جي ببهورن حوالي متين قوهاتيه سرچاوم سرسریم هر تم برنامه مدا جارنا كوره مالاويه يعني او تشاو جبوي كو حواله متين جات حواله فلك نازم عاجز كين قصوري نني راشخون از زاف جيتا لا برسكريبتنا يعني نيتابتنا برنامج بقديني لا مش حواله متين خدي او حياه او فاكر ها او تد نبي سوي ديت نبي سوي تدي قلت بس حتى صبح جوا تماشا جد بتيش خدي تناچي حيدا ما هو تشل وهوره وين راكبه تعال بو كان خدش ترى يعني كيف مجوال هذا بقول برنامج في نكن جاب نقول في عجيبي هاري تمام صار شعبي من درجتك يسرس في بردوم بكل حيا تمام سوق حيا صريف بهم ليفل ما كان ودازتك يسرس بينامي نمسبيد تشم بطمانك هاري من هي
اري ماتيا- هوالي زنار بلا سترانه كي ببيجي ام عاجز ناكن هوالي زنار تو عاجز نبي سترانه كي بيجي هوالي ماتين جاتبو دبه ام پشتی ویدا خاطری خواه پاسم یا دنگی من تید از دنگی و زیده نابیسم سوپر دنگی دنگی تا خوش دست دی. بگره والله ها اري اري والله. اوای اري ام ایدی به اشارت هم وجود دنگ سوپر از سترانه کی ببیجم اري 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 جبونا مدین اول کجان سترانه دخوازی Ama kız tane veja. Kız. Eşkadlan pirgirane yari zalimi Bülbül kule birindare yari zalimi Bülbül kule birindare yari zalimi Etabımrım tecbir lakin yari zalimi Suzadılan kral lakın yari zalimi Eşkadılan kral lakın yari zalimi Eser yara kadim bu me yari zalimi Memukiye ezliçiye yari zalimi Memukiye ezliçiye yari zalimi Ev eşkame bimekbuye yari zalimi Ezheliyam bereştiye yari zalimi Ezheliyam bereştiye yari zalimi Ev strana jibona tevlibuna metin heval Spas ki mamosta spas ki ma keyf hoş bu. Havalı edinler. Havalı جلك edinler işte pır hastkim. Vallahi işte pır hastkim. Yani şabala tabi hastkim. Ete ciyete ayrıya. Az sabah ciyete pır ayrıya. Yani الجبري بالبس تراني تدمام يعني بري ben pöyüştüne bu kasete bu yani İbrahim'in kasete tedani havalı felek nas gerek malbatam tınaf ke ya az unçen cerhatne cem mala mejya havalı Wow. بري الناس İşte benim bu kabras bir malbat var az var benim. az İbrahim şehit çekta Brüskü Osman Güneş He tamam serçava. unçen cerhatne cem mala yani Rasmi. diyamit go vekile ma hatine جوي هواي يعني من محل القاضية قارشة غوريات معلتي أما أبغى ده صالم شو بالإسطنبول يدبينا مالبطان البطمان الإسطنبول يدبينا بجاري جتهات إنجي بني خبري بدمم ببينم بله ما مستعد بله جماعة مستعد تشتكي بيجوا متى خاطر بخاطر جرم كه تزاني ونزوجي مس بكر وبابي مديام بكرة من بس وبس بزوجة بزوجة جاكتير تينا بطمان أخول دينيكي جريدة ما مستعد أخول دينيكي جريدة جبابي مدبي كرة من مشتكش تفهم نكر يا البر برنامج تدبينه والله تدود بعقله وتتي مالي تدين دبا
بقول بلا بطمانش بلا بطمان اشقات ما بطمان بطمان من دينتك اجوي هواي ما مستا از ترسمو ما بطماني اشقات ما بطماني تديكات چما نازوجه چما نازوجه اشقات ما بطمان اجوي هواي ناي ما بطماني بلا زوجاني نازو نه بطمان زوم بطمان سليم قريب uçuyorlar Batman hep sakine. Ne çahta nava Batman. Lui uçuyorlar hep sakine. والله مشاركن بطمان شيرين بري من حقات كي محنك نقول مقول بطمان نخشه بطمان برخوشه بطمان برخوشه اما شاو بيجمت لما بطمان كل ناس بطمان رحي كردستاني يا رحي كردستاني راستيجي انا geleki hevale kume temaşa dikin geleki hunermend geleki insanı bi qedr û bi qîmet spas dikim ji bo wan hunermendê hevalê me jî berbank jî an hev me temaşe dike bixêr hatiye serçava Fatma Altıntaş bixêr hatiye Mustafa Babaoğlu bixêr hatiye Cudî Zagros bixêr hatine serçavêm gelekî hevalê me wisa ku min navê wan teva ê ku min dame jî ne dame jî qisûrê nemherin hevalê me tîn tu bixêr hatî serçava serçava seki usta şav dibê qorsan seki beştarî bername te dibim lîsteyê detinim ama bi şeklekî qorsan te bername te serçavê her tim çi çax jî bixwazî serçavê min rastî jî em te wisa got em ji ber wî qasî hevalê zinar jî çû me wisa mîna komplokî yani heman ciyê vala bû heman xwehavit ciyê خود çavê ciye te de ya xwedê kir temburê nizanî temburê bizanî stranan bibe xwedê nizanim xwedê dengê min jî nexweş e temburê jî nizanim çend cara te movan rêber tiştek nake dengê me dibêjim ê tev biravin hew kesin temaşe dike hevala feleknas em gotinê te dawî bigirin û hevalê me dina jî em gotinê wan bigirin em weşanê bi dawî bikin me te zav acizkir qisûrê nenêre herî wala programa wî sivê gelkî belê زنات تصاد دوام بكي إذا ببيجي من أمبر دوام بكي نه شارژا تلفونا من دیزانه بخی خلاص ببه جبر بی از امش بی خاطر تزو بقدینن ای باشم براستی ریبشترجی و جریناز رجی از گلکی سپاس دکم برنامه کی گلکی خوش و دولمنت هات آماده کرن براستی tam 10 saat ve gotu برنامه لی ام هاتن دورا 3 saat برنامه بردوام دکه و وقت کو قط 3 saat جنین برنامه و کو پر خوش و سالز درواز بو جبوی حمی تماشاوانان و جبوی حمی گوداروانان راجز گلک اسپاس دکم گلک هوالی می هنرمندی مدیدن یک بیک حمی کسی که می گودار کرد تماشا کرد اصلا و رضای خوش مانا پیشکش دکم دبی برنامه که جدام ایرو هاتا آماده کرن جبه که ام تم دناف سیاست ده به سیاست ده آخرن و جاری هنکی ملی چانده ده هنکی ملی خباتن بری ده bir aninin beri de medisasa jiyan kirin u jen kirin ez birîjî gelekî spas dikim çünkü birastî jî demekî gelekî xweş bû ew dem qet nayê ji bîr kirin û niha tam di vê demê de ku careke ne em têne bahe dîsa di mijara çandê de di mijara bistirana bi dengbêjî em dîsa bi hev re bin جرا کتیم هستین از ببیجم هستین بری مداجیان کردن از گله کی سپاس دکم تایبت زنار به استرانی الخواه مجارا کنی بری 15 سال بری و ریبرجی بری مدا بر بچیه شنگالی بجی از ببیجی گله کی سپاس دکم براستی جی برنامه که گله کی خوشه از گله کی قدر جی دیدم به برنامه بیبکو جبلی کو امیوانه به برنامه بنجی ام تماشا دکن جبر کو براستی جو کو ام بخوازن چاند هنری بینه باهر پیوست د چاند هنری د سینور تنبه gerek fikir د ناف چاند هنری د تنبه جبر کو اکو متینه باهر چاند هنری yani دبه کو ام جدا بفکرنجی دبه کو ام جدا نزیکی مجارنجی ببین ل اکو ما لسر پیا دهیله افته کوشینه اف برخدانه زمانه چانده هبونه ناسنامه جبر و یکی جی
me bi şerme bi zinar bi stranavi nû me dest bi bername kir. Ez dixwazim di daviya bername de jî carekê dinê bangewaziyekê bikim. Ji ber ku îro li welatê me em dibînin ku roj bi roj hemberî destkeftên gelê me êrişên mezin têne meşandin. Parastina çanda me di nav xeteriyên mezin de ji ber ku siyaseteke tûnêkirinê, siyaseteke qedexekirinê, siyaseteke asîmîlekirinê li ser civaka me dixwazin pêş bixînin. Ew jî yek jê navenda çanda Mezopotamya konsera wê jî me dît û gîştê asteke ew xwesî mezin. Ji ber vê yekê pêwîst e em ji her tiştî jinan û av ferstir em yekîtiya xwe pêş bixînin. Êdî kesê ku bêje ez ne amade me ji bo yekîtî em wan partiya wan hizba jî di nav de em nebêjin em bendê bin bira her kes were. Na, îro dem dema yekîtiya gelê Kurd e. Dem dema ku em dibînin di sedsaliya Lozanê de 2023 sedsaliya Lozanê dîsa dubare dibe û careke nê dixwazin sînorên Rojhilata Navîn bidin guhartin û Lozaneke duyemîn ser gelê Kurd bidin meşandin. Ji bo ku em Lozaneke duyemîn dîsa nedin jiyankirin. Ji bo ku em di nav azadiyê de li welatê xwedkarî bin bijin pêwîst e em yekîtiya xwe pêş bixînin. Em neyne lêstika dijminê gelê Kurd ê ku dixwaze me belav bike ê ku dixwaze şerên birakujî di nav gelê Kurd de pêş bixîne. Em dibêjin na ji şerê birakujî re em dibêjin erê ji bo yekîtiya gelê Kurd. Ji bo vê yekê di rêya bernamê de jî herî cî qada ku em bibêjin em dengê xwe bilind bikin bi çand û hunerê ye em karin gelê Kurd bi çand û hunerê bîne bahev. Em karin gelê Kurd yekîtiya gelê Kurd bi sînemayê bi şano bi wêjê em bîne bahev. Em dikarin bi xwedî derketina yekîtiya faqa gelê Kurd em pêş bixînin. Ji ber wê yekê ev dem dema gelê Kurd e, dem dema azadî ye, dem dema ku em bi hev re di nav jiyaneke azad bijîn. Me hetanekî îro gelek bedel dat, lê îro dema ku em bibêjin ji bedelê ku me hatiye jiyan kirin em êrê xweşî bibînin. Ji ber ku em xweşî bibînin pêwîst e em werin bahev. Îro em dora partiya xwe bibin yek. Em li partiya xwe xwedî derkevin. Niha zanin HDP qedexekirinek li ser partiya me tê meşandin. HDP ne emrê wê 9 sal e. Metin got ez hatim pîrozbahiyê HDP. Emrê HDP 9 sal e. Lê em ji kevnîşopiyekê ji salan tên ji ber ku tim û dayîn partiyeke Kurd hatiye xebata xwe kiriye, hatiye qedexekirin, partiyeke din hatiye. Ji ber wê em wek HDP kevneşopiyek ji partiyên Kurdistanî ku hatine qedexekirin. Ji ber wê yekê dem dema ku em hev xwedî derbikevin. Partiya xwe xwedî derbikevin, li nirxê xwe xwedî derbikevin, li girtiyên xwe yê azadiyê xwedî derbikevin. Em rê nedin ku xwezaya me bê talankirin, erdîgariya me bê dagirkirin. Ji bo vê yekê em werin bahev, em bi hev re bibêjin êdî bes e. Ew kesê ku ne em ê bibêjin bira dîrok hûn dîrokê de vê hesabî bidin. Lê em têne bahev. Ji ber wê yekê dem dema hatina bahev e. Ez ji bo te ji rê ber, ji bo rênaz jî gelekî spas kir, ji bo kedave. Zenan ez gelekî spas dikim ji bo tevlîbûna te. û me tê jî korsanwarî bi awakî ketin nav bernamê em zêra jî spasdarî dikim. Ez spas dikim hetanekî bernameke dinê de bimînin xêrî xweşî de. Derê ez ji gelek Ez dû jî dilê me yek e. Derê. Em ji bo yek armancekê tekuşî dikim. Em ji diryek rêyekê de dimeşin. Dibe bi hezara kîlometre dûrî me bincî. Lê em zanin daxwaziya me çi ye. Em zanin dilê me ji bo çi lê dide. Dilê me ji bo azadiyê lê dide. Ew dilê ku ji bo azadiyê lê dide wê bigîje herî qada herî bilind wê bigîje azadiya xwe. gelek spas dikim. Gelek spas çavên me. Hevalê Metin hevalê Biraz sınav vakfı em davi ez bibînim. Hevalê Kurdiyekî sa xeber derce qedê ez xeber bidim bêga xel bêka Kurdiya yubrêne Kurdiya felekna. Ew jî ji batman ew jî ji batmanê ya. Hevalê dinar xatir xwaz ve belê. hevalê dinar keremke. Bi rastî yani piştî axaftina
خوشکا فلک از چی ببیجم اجی گلک سپاس دکم از گلکی کیف خوش بوم به فلک را به متین اوار را و به آلیکاریا ریناس براستی جی سپاسیا خود دکم از گلکی کیف خوش بوم هیوی دارم گهدارین ما تماشوانین مجوی به مرا چند ساعتین خوش درباز کرن پرتشتین خوش هاتن گوتن فلکی براستی جی خباتین که او لولات ایننجی جبونا ما خباتین پیروزن جبروی ام سرکفتنی تو حوالین تر دخوازن فلک و سوزامن اوه کو سوز از هاتم ولات از بیم جمته ایجارا سوز دیواری متر بطمانه جی بگاری استیم بطمانه از تنبورا خو جیتینم سوز ام چون کداری از تنبورا خو توجی به آغافتنا خو هوالی دراجی ودم نه کس نابی هوالی متین تو ورا کس نابی هوالی متین تو ورا کل ترکیه ما وره توجی وره yani ام یه حوالین مینا ریبر نگرن نوا خون تو زانی او ای مینا من نخوازه نه یه تو وره از تراتیب گل کی کیف خوش بوم جاره گیدن براستی جی اگر که گیری بر تو جی دزانی چه وقتی داخازی هبه ذاتن از جمعه دسپیگی ده هتانی نه سپاسی خودکم از گل کی کیف خوش بوم دبیجم شف باش خاطری و آقاسال ببیجم ریبر از لیبورین دخوازم پشتی زنا چک آخوی هات دیرامن یعنی از لیبورین جی تماشاوانا جی دخوازم جبر کنم هر دمی سیاست دکن هر کس دبیجن افتانی جیاناوان سیاسته لیهون دبینن ام چانده جی فیل دکن و ام جی در وی سیاست جی روح حکیمی خودی درکتن آبی چاندی جیه جبر وی اکیجی ایرو بگی مهنک همه کرن مجدر وی سیاستی هنکی هستن خواه پار بکرن راحت ما پار بکرن ام هفره کنیان ما بیر آنین خواه آنین زمان işte ev jî sekna jiyaname min dixwast ez vê bibêjim gelek spas dikim Kusûreke be jî bira afû bikin temaşa Nana destpêkê de ji xwe mevî anî bû hatû min got her çiqat nav siyasetê da be jî ew qasa jî di nava çandê da ye yanî ji ber ku em malbatî nas dikim ji ber wî qasî min got saeta te xweş be hevalê Metin خدا و صراحة من جكاو متين كردي باق كم متيني فقير كردي شو باق زندار وقع بالبلا فيها باق Metin lertîra kebla here حيرا مالا وافا الصعب كيف خوش بو الصعب كيف خوش بو هم حوالي زنا هم حوالي فلقناس وحوالي ريبر وحوالي نابد نبيت Renas يبو بلا دنگير Rêber hevala feleknas tamam چی بگه چی بو وبورو بلا دنگير روجي جبو طاب سنه مشاش نكن حيرا زو تيلا قلب مشاش نكن ابطال تيلا قلب بنو مشاش كنجا جبورو بلا دنگير روجي وتبع صفاس كم وبما برا بشو بينن برا باج بينن ولبان روبلا قال ما قال خدي دري قال ما قال لبان روبلا خدي دري جبو چاندا كردي قال خدي دري ابو تبع بيروس كم مجموعه حبيا بهم سركفتش بو قال لي كل سركفتن بيجم سركفتن يا محميه يا باشي بو باشي نبو تمام ساعتا te xweş be te her bicî saeta te xweş be her wiha qaniya sar silavî wî heştera ji hevala feleknas gelek spas wî belê silav kirdi ew jî dît silavê min jî jê re hene serçavê min ji xwe dengê te dişewana serçava sersera bi rastî jî me bernamekî ewha dirêj me careke kemînê hewqa bernamekî dirêj kir hevalê Metin jî weşan çêdike û dizane astengî anîne ser ew qame net xuya heta piştî saetekî şûn da erîşim hêş xuya piştî saetek şûn da hêş erîşim xuya erîşim net xuya yani millet net giştê tê ji ber wî qasî ev astengî tîne ser rûpelê ew jî tişnabe ew çiqasta jî astengî rûpelê beş bînin ji bo tiştê rûpelê çiqa beş bînin çiqa şîrovatin peyama sîv çar heftê de ana 134 heftê de em dixwazin ku vana jî yani ana ji me ra
پیامکی ته و پیامکی با وجه حتی کو ام خلاص بکن و عجبینن جبر کو دو به آلیکار یعنی او منان درخن بالاتی از گلکی کیف خوش بوم حوالا فلکناس تو تبلی وشانا مبوی تمنش کنام سپاس دکم کی کار تهوقا سازه جی تو نووی کار هانه دا راستی جی تو تبلی وشانا مبوی جبوی مجی شرفکیه جبوی مجی جبوی ری حوالی من ریناس دمهات گلکی سپاس دکم جبوی تجی تمنش کنام ایشالا پیشی روژه امی دیسا به هفره برنامه چه بیتن و آستنگی چینه به امی به هفره برنامه چه بیتن جبر کتون تنی دد نوا سیاست دا تو نوا چانده دا تو نوا فولکلوری دا تو نوا سترانا دا تو مالبات کی وسای گلک سپاس که مشترا حوالي زنار استشتاق جبوي حوالي زنار جي ببيجيم حوالي زنار راستي اج كاركتري ويجي جالك حسيم ناكل ريك بين بشتي ويجي مقوتيه واز دي ساج بيجيم تبلا ببين از جي حسكم حوالي كي من تشاب غازي كريا جي ناقوتيه هنا كي حوالي مهنه اول دست بيكي دا مغازي وان بكر ندات هنا روبلكو مزم بوجا اما ازالي مداج دبني سنجا از غازي وان حاكم لی حوالی زنار رستان نبیه حوالی زنار چی چاق مگازی کریه هاتیه سرچاوه من سرسری مرا هاتیه از جه حد چی دیدیم دست بی که وزارت اروپا جی جارا یکمین بو هیچ چاوه مدنه بوجا مدهورا برنامه که چکر از وی فرانسا باجاره که فرانسا مدهورا در چته برنامه یک جه بلوی در یکی بلارشه که بو فری هیجان بو صعب و عقل دوی دفته تاخمه یکی بلارشه ایجاد جلکی سپیجی عقابی که سپیجی خواه کریه و ساعت شتی لواندرد شتی چوهات مدی گوتم ما پرشکه گوتم حالا بیاوار راکنه نخواشخانه گوکل کریزی در باز کریه هیجان اویش تا بیرانا کم سرچاوه مو سرسری دقاقی بره حواله فلکنات بره ببینه دامیر و پرات و نافتو درجی من چه پیهات داگیاری چی بود؟ ولا تشتاش بی نبو آنا دیسا در نه دیسا عینی او جلیویه تاخمه جلیویه و قفته چیچک جید برادا گل جید برادا حواله به تماشات کن بره ببینن دامیر و پلا حوال نافتو دار ما اندامیر و پلا اینه که حواله زنابتا دیتا ندید سپاس مدید دید نه که متین اول اندامین کانالای یوتیوبی سر 100,000 رای 102,000 مليون وان 103,000 وجيد لنا مابيتك چیه و مابيتك مفكرين يا بخير مابيتك دانا سر خیره به بخیر و خوشی به سر خیره به یه اینا 14,000 15,000 14 دو دیا ندیتیه حواله فلکناز و حواله زنار سر فیسبوک مه نزدیک 30 میلیون کس متماشات کن 30 میلیون 30 میلیون 30 میلیون yani istatistik Facebook dışandiye 30 milyon böyle rapor desteği Cüneyt Özdemir bu ser Facebook'u vega yekemin ezim yani Türkiye'ye tamaşet kin yek ezim yani mesela ek videoyu vekila roje milyon ek tamaşet var yani 5-6 وشان çetkin tabii tekrar değil milyon ek merkez tamaşet ki yani tabii çeki taybet de burada vekillerimize de duyurulur. Türkiye'den beri. Gabriel meclisi Türkiye'de akım tegelo veji parvediki. Ola naşinin yine havale nadir şia. Havale kenan menuх diye WhatsApp'a HDP çıkmaz bu masat hazır. Az bu masat hazır havale kenan kırta el basını direne. Ve havale metin beten grupta var mısın? Dedim ki hayra gruba çek. هينا بيقولوا جامع باربكر كيتشمات وقز صاد فكري حيران اسكنا مبارز من جال بدري لا ما مست حوالا فلكناس ام باربت كن فيديو وقت تركي وقت وين باربت كن مجارك يعني زاد المجلس ناخذ دماز داخل تركيا كيوسا خوش داخل حوالا فلكناس السوشيال ميديا تشتكي تاع جماعيه جانا مثلا هناك ايه ثاق جهبني متى ماجت ايه تقطع متى ماجتكن هناك فيديو ايه وراجم مثلا فيديو بكلمه راجمه ادبن ده شاش دنفسينا مثلا ياكم فلكات اوجا جهبا انطاليا ملت بكلي يا ما بانكي اتاتürk شي بانكي ترك
Dibe helal olsun. Dibe işte benim vekilim. Paşiyen denen ve hayra meşahit. Kerema var yani biraz mıra ne be olsun narim CHP etmeden nefsini iş kerema var. Cana kazim saat kim? Ja paşiye zmanke bimeye. Tamam. Bimeye hayra mebşaşti usakir yani. Reş ya mebşaş nivisan diye tefşaş و فاش dünya. Yani وقتی تحمله ونکیل هدفیتنا. نبینم برنامه بردام کن. بله 3 ساعت چی بود؟ مگومی بکرین 3 ساعت و 5 دقیقه چی قرآن نایگرتن. هیدام بکرین بسته. گلیمی مگو جری تماشاوانا بلا نبینم برنامه خلاص داشت. بله. راستی سپاس کم جبوی و یعنی برنامه کی ما بخوازایی چکر آقا به کیف و حنکو بوی رنگی جی گلک خوش بو هواری متین از شوارا جرنم یارید کم ببورش تا هست کم حتم جی براش داره بکریه تو چشاق جی بخوازی سرچاویم سرسریم و استودیو تجیب خیر به براستی گلک تخوش شکریه او استودیو تخوش شکریه ساعت تخوش ده همه تلویزیون لكن تلویزیون تی بیزنا ودی تلویزیون تی ابراهیم کاب سکن بابا کن دم سه هي من هي نیتام تلویزیونه اره افایش نکتنا همه تلویزیونه بکن و شان موزیکی جیتی را چی دبن بله ما مستا گلو برنامه دیگر جید گر استانبول جید گرم گوش بو استودیو جی کی خوش ببینم جی کی مظفره تمام تلویزیون یعنی لیسانس نمیشه ها همه اشترا پاکت برنامه چی کم شین بله چه ما مستا سرچاوی من گلی تماشاوانا راستی امهاتن داویه ما گلک جی بسر یعنی ساعت و 6 دقیقه جی بسر برنامه زیادتر چکر لی ببن اندامه رجای ما اوه یا ام دوین ببن اندام هون نابن یعنی برکت ناوی دا 10 یا 3 ببن اندام هوالا فلکناز روپلا ویجی و یوتیوبا ویجی برکو ضرر وی تنه جورا ببن اندام بوش بوی آریکاریه و حوالی زنار جی دیسا وسا یوتیوب جی و روپلا ویجی و امجی بیرانه کن قربانا یکی البامه هبو قد کس بینش خورشه خواه پی نده اویشی بیش من خلاص بکه همه محوقا دریش کریه ایجا روژه کی چو صد درنگ درو سی روز هاتمالی جیرا گوتن فلان کس تو چما دعوات درنگ کتی لی او جی لکو گیره کی موشی هبو دو چول سر مافی وان روتنش لبا وان روتنش گوالا ما چو اوی داوی صافی کرم هاتن کرو داوا چی دو کس پیش کشتی بطن هاته گوالا هم چون از بوم یعنی ناوی وان مزنی موشی ناوی وان اوی گیره وان اشیرا فلا از بوم حسین بو از بوم قدر بو از بوم خانفدر بو از بوم مراد عشیر بو مچو اوی داوی صافیت یعنی از بوم او بو از بوم نخرتن ناوی خواهجید دا ایجا الجید و داوی داشت به مچو اوی داوی صافیت ایجا الجید به روکلی وان بشو بینن همه جی بیرانه کن از بوم حوال زنار بو از بوم حوال فنکات از بوم حوال مچو همه جی بیرانه کن گلی حوالا از سپاس کم جبوی و از حوار خواه ریناس دمهات سپاس کم جبوی ویجی جبوی کداویجی هم در نین اینی او ساب سکن همه دیسا خاطر خواه خوازن از خاطر خوازم بگیرم در نین هم تا در نین حتی وشانه که دنی بمینم بخیر و خوشی بخاطری و شب باش